Agnau tolo me ngahi kautaha tu whakiongongo mo whamatala. Ko hike tuku ate ngahi whamatala whalawehenga tonu. Mo e ngahi mea o ku whaa mo e pure anga ke tuku ate ka te motolo ka kaikoia o e whanua. Pea iai lewa pea mo e whainga malie ke ngahi kautaha o ngongo. Ke o atu ha ngahi whehui ke whaihono tari. O whatatau pe mo e ngahi whamatala mahu inga o ko whakaukau ai ngahi kautaha o ngongo o kwema o ik motoro e kakai o whanua ke whai ha ilo ki ai. Kai ke hange pe whakoia o ko hanga maheni aki ko e talu ai hoko ai whaingata a koia ko e pā ai mau ngā whi pea hake ai peau e peau kula. Whaingata i ai konga o e kakai o tongani o a uai ke ngai tuku i motu koia i tapelau mo na whakahoko e ngahi whakatahaanga peheni. Pea o mai ai pe ki e tuunga pau ke whai ai tātāpuni mo i whakataptapui pe koe lockdown o hoko mai ai pe ai ngahi whakatahaanga peheni. Ke whai pe ngahi whakawhehui o whawhelawei mai ngahi kaweinga mahu inga o ko mahu inga i ai pule anga ko ngā ke tuku atu ke tek motol ai kakai koia o e whanua. Ko e whakatahanga koe ni u whahokat pe ia hange koe kok motolo mo angai pia mo e whale whakatahanga St. George i loto nukalofa ai whale whapule anga koe ni. I he hu mai pe koia hange koia koe ngahi kanita o ke aknau tolu ka ngau koia ai whale paanga pea koe fo i loto whale koia o ko whahoko ai whakataha koe ni. Hange pe koia o ko whaanga maheni aki o mea henia e palemia ka maai toenga koia o e komunista hange koe e minista koia o e meiteki ka koe tokon palemia ia. Pastei kai o maa foki ai ek minista pot ngau e mo ui toke tasa e piukala. Pea mo kinau tolu pe ko hai o whainga malie o whate fito i ngai ka veinga ko ia o ko whaihono talanoa i. Lo tongani ko wakai atu ko iheni ai CEO pe ka tali kita ko ia pot ngau e mo ui toke tasi ale a kau ola. Pea pehe ki toenga o ngai kautaha o ngongo ko hiki ono tuku ate whamatala koe ni. O ko mahina pe ko motola kakai koe e whanua koe ai e taimi o ko mo wautaki mai ai a ngahi whehui kia tek mautolu e ngahi kautaha o ngongo mo e whaamu e iai a whainga maali e ke whaihono whawhehui ka e makatuunga pe i he whainga maali e ko ia pea koe pe ngahi whehui a ko o atu e ha ni ihi o kau whai ngongo pea tau lawe ko toa ai pe pea ko mea kou whawhiawhia o ku lele hoko pe ngahi whakatahaanga pehe ni pea tau inasi ko toa pe ai. Hange pe koia o ku mahino ka tek tau tolu ai mahu inga koia o ngahi whakatahaanga pehe ni he neongo pe kai hai tuunga ku tau iai pea mo ngahi whaingata ko tau whanonga ia mai kau tau whawheta i pe koe ofa ai o tuak malaba pe ke tau kei whemataki pea mo e tuunga o e COVID taha hiwa whanki i whaunga maa pe mo mahino ai pau ke tau ngau e aki hange pe koia koe pau ke tui koia ai mas tau hia e wā mama o kai umaa e whano whanki i whaunga hai sini pa neongo maa kakapau he kai ke tau tokanga ki ai whahoko pe ia ke tau toe lawenga tāma ki ai. Mahina ko e whakasinga ne o wike pe hange pagoia nei whai ono whotutu lere mai i he whataptapu pe koe lockdown i wike e wā kakato ia ki he asa pate ko ia o e wike ni kai tok mahina pe me whakataanga koe ni pe koe ha ai mea koe hoko atu ki ai pe koe hoko atu ai lockdown ni pe koe tau hifo me he
lanu kulokula i whakaukau koia ki he tolu i lanu pe o ku i loa aki ko e māmahala hangi ko mo tolu mo whawhanonga atu ki ngai whanua koia i tō pule anga ai lanu anga maheni o ngai māmahala ko lanu kulokula ko pau ke tautu ko lanu mori whakawawave ka ke kolosi ke ta wha ke taha pe ko teu tu o e kolosi ta ko lanu enge ngā lewa ko e pau ke tu o e toi lanu kulokula ka tak ko pau ke tu o e toi kolosi ma lanu e mori ka mafu ke lanu mata ko e lanu ia kune hatala mai kolosi lewa i he taimini pe ako pehe e whakaukau ke ki he tolu i lanu tau loro tonga kulokula fokien ai a koe lockdown i he mea kotoa mai pe mai ngahi taimu whai a whanki i whakaata kai te whito pe koe hae e tutuuni eik pale mea hua kawa me liko pe heke tokon pale mea pe a moe whakataanga kabineti pe o kutau hifo ke lanu mori e iai e konga e kei hoko a te lockdown ni kai ki i whakaata mai pe koe hae whanki aho tau rotonga lele he tūsi te whalaite pe toi tānaki mai mua toi aho e taha pe e lele ato ngahi kautaha wha business koe ka kei hoko atu pe lockdown a e fe tu unga o ako ko ngahi mea pe o kutau to o kotoa o ange ko ia ko e lanu mata ka tok mahina pe heni mo anga ko ia o tu unga tau iai he neongo tau tala noa ngai ta wha ke he ka o ku maho inga foki ko hika taimi o tau tala noa i he tu unga ko ia o e whanau ako tau te whito i he tau taha ki lalo pe ako makatu ungai a hono whakaukau i whakalelei e pule anga koe hae tu unga whi unga mok tau tolu mo no tukutuku ange mamari e atu i e taim tatau ai kei whai ai pe motokanga kei whakakato ai e proklama hua malui o tatau i tonga tapuni pi heke toenga koia o ngahi whanua i tua pule anga o kumo mea mai kakai tonga toko lahi ho mo fi e foki mai ho tau ki whanua ka ko pau ke kakato ai huhu uloaki pe a hoani tuku ke hanga ai e booster pe fok mok mau tori tongani i a tai mok mau fia whalawai ki he kai ngā moi family to pule anga ko pau pe ke whakakato huhu uloaki moi hoani pe a pe he foki moi ngahi tu unga kotoa pe a oku whainga maari e ngahi ta whaakotoa i he taimi o tau talango fua ai mo tau hika kato ki ngai lao pe me ngai tu uni hoko pe koe malu i o ki tau tolu hono kotoa pe koe hoko ko ia ai wa na e whai ono whanongonongo ki ai whakataha anga koe ni pe mahino pe ki a tek mau tolu pai whatongia me ta whaaki to whaaki o ngongo mo whamatala koe taha eni i he prokalama o ku whanongoa ek mau tolu a kakai toko lahi koe ke ngata pe tek mau tolu ma lava mai ke mauha whanki o ngongo ko ngā ke toi tuku atu kako pehepe mo ku mau tolu a kakai koia o e whanua o ku mau whakaongo ko toa mai ko hae ngahi whakotutu ko hae ngahi palani ai pule a ngā ki he tau hoko atu me whakaosinga o wike koe ni o hoko atu ai pe ko hae tu onga koia mahina pe me ngahi o ngongo o ku whakalakalaka ai pe ai ngā ue koia ki ono hoko e tau kei polo pe a nge ko ngahi whakamatala ko tuku mai koia me he tonga cable o ku whakalakalaka pe a ku kei tuu pe ai whakaamu pe a moe tāketi ko e ahua noa ke kakato ki ai e ngahi whatongia koia ka e makatuunga pe koe ha ai vave koia o nau ngawe pe kakato ki ai pe kunau toi whe mau hataimi kau tau whamalo pe mo whawhita i neongo koko ngai mea keke kau tuu e la mo e popo ia e mangai tokoni o kua taki me tua pule anga ia na whakakato ngai whatongia koia koe e o whalahiat ko tek mau tolu o mo i he laine mua o ta tau pe i ngahi whatongia ko tau pe ka o ko whakahingoa ki mau tolu koe kau laine mua ko mau tolu mo ngahi whatongia ko mau malu ai ki whonuani mo tau kakai ka ko mau tolu ai pe te mo uraki tau laki mo ngahi whaingata mo i whakatawangi pe ki o tuake ne whakiwi mo malohi
ko hika ngahi whatongia ko ia o ko whai ahono fuesia. Wakai atu o ko mea mai e ki minista ko ia po tunga au e whakamau a ngā pia mo e pelisone sa mi waipulu ka o mai e ki minista ko ia po tunga au e ke ngahi ngoi angalalahi e ko e moi 17 tau mua pia mo ke nau tolu te nau toki lava mai ko hike hei pia hawhainga maalie o ta tau pe koe ka veinga o COVID taha hiwa pe koe ka veinga o mo unga fi pe koe hatoi ka veinga pe o koe ai ha whakaamu ke whai ha whamaala ala me pole anga ka ku tau nofo pe e ka veinga mahu inga koe ka koe COVID taha hiwa koe ai mea o kune nofo taha i e tau whakakaukau o i kai ngata peia te tau tolu i tongata pūni ka kokinau tolu me ngahi tuku i motu ta tau whaka tongata pu pia mo vavau i e ke iai ngahi whakatapu koe whika koe ia vavau ke i tuu pe i he ono tu ke ka pau kutoi hane riliu pe koe hifo ki lalo pe koe kaka ki olunga pe koe tuu mau pe koe hai tuu unga koe ia hange koe whika koe ia a tongata puni koe uange au tupu pe kutoi kaka haki pe ku to mao pe ku hifo ki lalo pe mo kna tolu ko ia na ke tu i he uani ma i he hotel tano a ko folau ko mi to pleanga ka ko me ko o ku fainga maria ai he ku nau malupe i nga fe tu takta o ku nau i ai hoko atuai ai kolontini pe ma ngahi fatongia pe ke ngahi tesi ma ngahi sivi ke he fai ke a teknau tolu koe hanga whakia o e whakatutu hange pe koe aku i loa he ngahi whanua kau ngā ape Pasifiki ange ko Fisi ange ko Haamoa o tu motu kuki tō ke heanga no sila mo Australia ko tau whengai aki whaita pe aku whai e whamalo ki onga pule anga no sila mo Australia koe tokone lahi o kuna whahoko ki e whanuan kai ke ngata he tokoni i ngahi Fuaki ofa lolo tonga koeni ai hake ai pe au kula kai o mai COVID i ngai tokoni whapaanga i ngai tokoni wha teknikale to keheange ai tokoni e mea tokoni pe moe vai ino ka unau to e tokoni foki i ngahi tawhaaki ke kehepe o mai ai kaunga ue hange koe pureanga siapani tokoni ki he whanki motu na e hake ai e pe au ki hono to'o ato ai uri pia moe ngahi mau ko ia la vei foki ange koe pule anga si aina kua utaki mai ngahi whare e ni mangi au aia koe ngahi whare no whanga koe ni ko osmau mai a hono hifi whakakongkonga mai pe ia o whawhiunga ki he foi whare taktaha pia o ko atongani lewa mo ngahi ka tahalanga a hono tok whakotu ia ngai wheitu o kinau tolu na si mau ko ia hana ngahi whale na whanga ka ku tau whamalo hange ko lawe ko ki no sila ko Australia ko Siapani ka tamo uia mamani mo ngahi wa ke pe ai whaki mai o e whaito o huhumalu i o tau lawenga mono ai lawe i o ku ikai ke ngata ai ofa ko ia tau hoko mai pe ka lewa pe ko kakato ai proklama hu malui pe pe foki ke tau taha ko ia ki lalo o au ki kau pe ko na tolu o te kai koi ke lava ai hu malui ka te na tolu ka ka mea ko fai fia he o foto tu le pe mo palan le pe mahalo ko e tuai pe taimi mono atak mai o ngona me no sila ko na kamatai ai longa i whanau ko ia tau tata ki lalo wa veni pe motongan ke tau ina siai kake ko e whamatala foko i ni o whahoko ngā tonu atu me he whale whapure anga St. George i loto nuku alofa pea pe he foki mo e ahoni ko e aho whawhani nuku alofa aho whalaite pe au ko whemo i kina ai taha kotoa
ke whalawalawa e whanki I whakatau, whanki I whie mau, vivili, hange koe vai inu, hange koe whanki I mea tokoni, koe whakatau ha whoi tokonaki, pe he whoki ki ha kiki, he koe whanonga ni whakasinga koe ia wike, pe a koe sāpate, pe koe hai tūkunga koe ia, pe a ka pau e hoko hoko atu, koe tūsite mo e whalaite, pe o toi whakangalo kuange, tau pe he pe koe moni te pule lulu mo e whalaite, pe koe hape tūnga koe ia, pe koe au tokonaki ka e mga tuunga pe me ngai whamatala koe ia e tuku atu. Ka ko o te tautari whewhia, ka te mōtolo hono kotoa pe, o I kai ke ngata pe I he ngahi whakamatala ko ia e toko ato o mei he ni ka e toko ni pe ka te tau tolu. Pe hoko pe ngai whamatala ko ia kene kei whai toko nia ai ngahi teu teu pe a moi e tokanga lahi moi hoko hoko atu ko ia ko whakahoko. Kai ke he hange ko ia ko knau tolu e whanau ako whainga maari e pe ngahi polokalama le tio ke whapakato atuai ai ngahi polokalama ko nei he lautohi pule anga o Tonga Side School, wa oi pe ke ngahi kolisi, ka mai ngahi polokalama ko ia ma kena tolo, ia ngahi apia ko pe ko ngahi ako anga maolonga nge. Ko e ngahi whanua ko ni I tō pole anga ka ko mahino o kiai ai ka inga tonga. Ko lawe hifo ko hau I he telefoni ai ngahi whakaloto lahi pe I anga ko ia o e nao mea mai ke tau polokalama o ka wai pe mai ngahi whakaloto lahi mo whakamalo mai ko hui ko ngahi whatongia ko whakahoko I tonga ni ka uki ebe whainga maalie mo kina tolo ke tau whina se aki ko toa I he polokalama ko la vea ko mea mai e paremia pe ke e tokon paremia ka mai minista mo ui ko e minista paanga kai kamata ai e polokalama pe foke e minista ko e ke mori mo e taki mamata mo e taitari fefia ak mo tolo hono koto hape. Mai tau te lau ke kamata e tau press conference. Ko re ni ki CEO e punga moi ki ne te whai maha tau lotu kataki. Toa mafi mau whawhetai, mau lau maari e mau aipe, e whainga maari e mau whatau wholofola ke a Fiona. Ai o toa o e whakatupu, o toa kule au niu ke mea katoa e universi koe ni. Mau unu mai I he whataa koe ni, e pale mea o e minista, kau whai o ngongo, ke hoko e mau whepoa tauno aki, me mau ngai whamatala whai, ke haa toa e mama whakautua, whakanonga mene tatake kai whanua koe ni. Toa e mau whakata koe ni koe ke ngalo e te mau tolu e nea whio, tamo te pono, kam hai taini koe ni, whare hama hoi off. Koe ke ngalo hoi ke whanua, whare matapure, mata kai kotoa, koe whanua koe ni. Mau toa ke peke nau tolu ke whai hono tatake me lang, whai hono whakamunu ia, ke whai hono hulu ai hala au tonu ke mau whawai. Mau unu mai mau ngo I pe ai matanga o e iwi whai tangata. Ak mau whalala kakatu, mo tui I kai kali e kina e a Fiona, ai mafi o tuku ni whalala ia te koe. Koe mau lotu e hoi tā koen, I whai atu e wafa peho alo ko sukalais o mau whamui. Amen. O maron ke CEO e punga mo ui e whata kamata rere ke lotu koe ni. Tau whataha e whiawhini o tomua tapu e o toa makumafi, tapu ke tu e tonga, king tu pohono, ma kuina raspau, whale o hamoyof. O tapu e galusan mo hawaik, ma hawaik mista, ko le ke hufanga atu e ngai whatap ka gato whaafaki. Ka whai bebo ata anoa mo ki update, wata ngai whamatal, tāna ki atu me he tau press conference whakamui taha ko ia.
Ai na e whai ko ia he ane awhi. Matui ko ane awhi fong nei wangea mawalu pe to o me ai recover ai toko ono, to mo toko fito o si discharge a rifai nei tahiwa nima. Tahiwa nima lewa na e toi me ai. I he sifa mui mui na e recover ai watolu. Koe watolo ni me he wanima koe ni he MIQ ane awhi. Ai toi pe toko ua he MIQ o kei active case. O toi leo mea i toko te au fitua. Pea koe toko ua whafo au pe o toi positive mai. Ai toi taini mi ko active positive case e te au hiwa ono. Te au hiwa ono. Ai ko blau te au hiwa nima. Recover whi toko watolu, toi te au fitua, koe new cases e wafa, aia koe active case lewa taini mi te au hiwa ono. Whamalo atu ki he putungai mowi, mi saa kau maa ni kau ngawe, hoko lere ia koe ni, whai whatongia koe ni, hono wakai ai tuunga o e COVID tahiwa, I tongani kau maa foki hono tokanga I ki nau tolu o ku tau hi he mai kiu pe ko ia ku nau nofu I api ko hinga pe ai tau nau positive pe o ku nau first contact mo nau tolu ko nai positive ko ki ongo pe taha ko o ke maru pe ho tolu tolu e toko atu pe he bisa ba wa ha me au doang kai pai to ha u case fo mal case peta ai au ngari o ku contain pe malu pe ai ngawe o fai ko ni hua tol toli ko tana ke pe ki ai nei fai fo ke ai ngawe retirement fund nei fai na ngawe ke ko le me mi ba ka me mi ba pena Italia e poate ko ni retirement fund ke lawa ka me mi pa mo ki nau tolu o ku ke tau hi nau paanga e retirement fund ai au nau os me ngawe ka te ke nau wa ke ta fe wa ke ma nau se ni ti nau lava o kore o au ke paanga e valunge au ai ko maximum ia ta tau pe I tongani apa I wawau e ua mo ngoni wa ai pe fo whakaukau ke ngā pe ki tonga tapu mo wawa ka koe hui ngā pe ni ke whakaluku fua o uesia ko toa pe ka whai tutu ni ai koni e poate a retirement fund ke lava e toko taha ko toa pe o kore o au ke paanga e walunge au e kamata ai whakahuanga e utohi kore koni mea pe ni wanga mahen ke membership una o silo I pe whaunga te lava pe o download o lai form o whakafon o mai o drop pe te lawa pe o email ki he retirement fund o form kore koe tali ko ni retirement fund o kuhinga koe mo ngafi mo tsunami ko ni nai hoko ki mu atu nai tau ko si nai tali ai ko hinga koe COVID tahiwa ai ko tali ko ni ko hinga koe uesia ai mo ui e kau me mipa o retirement fund I he mo ngā whi kau mai tsunami ai a koe lawa e kore o ke paanga e walunge au ai e tō taha me mipa mo ki nau tōru pen kau me mipa kau nau snofo I ngā we kau ke ia e nau paanga I he retirement fund ki he hoko atu koe ni ai whakataptapu ai ngata foki he tainimi he au sāpate Sapate ko ni ngatai ai whataptap ko ni na swai tutu ni. Ko tau hoko atu lewa I fo I wiki e taha e ai lewa ai ngahi measure fo pe wai lewa ai ngahi tutu ni fo o tana ki atu pe to mo pe ko e whaka tau pepe clarify ko no whaka maala ala ange me he tutu ni ko ni na tau ngawe aki I he wiki e ua. Aia o kupehe ni koe whare koroa ko toa pe
e ata ke awa i lo tonga e wiki ka hau. Whalikoloa retail. Ngai whalikoloa lalahi, mo ngahi pia kawa e hardware, mo ki nau tolu ngai business pe o fie mau, ke submit mai, ke potunga mo ui, ho mo palani, pe anga fe ha mo comply, pe te mo tauhi, ke ngai tūtoni COVID taha hiwa koe ni, o waswatu atu me he potunga mo ui mo pule anga. So you need to supply a compliance plan, pe anga fe hange ko ni maka, ai mi taha po konga, ko toa pe, ke taim koe kiu atu ai koe ki pau ke hasai ni ke mahino pau ke tu e mas e pau ke hakakai ke lava o talangi ke hanga whanofnofo a ki nau tolu ko ki watu ko ngai palan pe he e fie mau he puleanga ke submiti mai he u business ko pe u wharekoloa ko ni kanau ata o kai ke tapu nau tolu ko whatatau pe mo taliangi ko uhinga pe ia ke mahino o siai hapalani mo fotutu angai business ko ni kanau lava lewa o whangofua e potunga mo ui ke nā wawa. Taim tatau be neongo ai awa koe ne whangi wharikoloa iki mo e awa ha business la hiangi. Uton ke whatongai e pau ke supervisor mo monitor ai ni e ngahi waa kehe ai pule anga. O ka pau lewa e talangata ai business koe ni e ala tāpu ni ho business ko hinga pe ko talangata ki he ngahi tūtuni COVID tahiwa. Matui mau pe ia ko tau whakata ko ni ko tau atu tau pepe e whatongia mo whalala te ke whai ho whatongia ko hono tauhi e tūtūni pako uhinga koe o ku whakata tu mo ngahi wharikoloa lalahi mo ngahi business pehe ke o mai ho mo palani ke hanga o whakaha mai ngahi palani mo fue whotu pea at the same time pe te anga fefe ha mo tokoni ke talangofua ho kaukaini kia te koe he taimi o lele ai ho business. Koe ako pia moe lotu koe kahi activity pehe kou tawanga koe ki ai e kei tāpun pehe ui kahau. Koe whakamu ia ke tau kamata o pau koe ni uku iai tuunga o ku whae sio ki ai koe ni potukai mo ui. Koe ngahi tata awhi pe koe tūtūni koe ni uwhai. O whatatau ia ki he wakai i koe ni he e potunga mo ui ai tuunga koe ni o ki ai COVID tahiwa mo ne pipihi mo tuunga au nau mateu teu ki ai o tau i he traffic light i fokulan mata mori kula i he assessment koe ni a potunga mo ui o tau i he mori pa koe mori e ni o tau hanga koe ni o mai lewa me ai ngahi tūtūni koe ni e o atu koe ni me pule anga ki hangi o kawai koe ni e whakawa e wharekoloa moi wala mea pehe. Ne kau pe moi e he tau ngahi tālanga ki mua e whakam koe ni tau sio i hono aho i wā fu congested, fu tola he kakai kono spread lewa koe mea e lava le vai ke te tau whiri o to taimi ke o te whawawawe ke lava lewa observe mo tauhi ai protocol koe ni o atu me he potunga ue mo ui. Katoa ai ngahi tūtūn ko ni matu e toki effective he osi ko ni a sapate ai tūtūn ke a tawha. E toki whakahoka atu lewa he pirikatia ai tūtūni he titeila ka kou kawatape ke whakahoka ka ki moto na waha ngai whehu iai. Ko tau tu fito ke ilo he ngahi business lalahi ke nau o mai e nau palani ke hunga ke sio ki ai ke wagai he potunga mo ui ke lava whakaata ke naulele he wikahau. Ko ngai wharekoloa, whaki retail shop ata pe ke naulele he wikahau, ka upau pe ke nau talangofua hangi ko kulau. Ko ki liriu pe taha, me ngahi tūtūni na tawanga maheni ki ai, ko hono whakakau mai ai maari o mopea mo e putu. Ai rewa e ngofua ai maari mo e putu, kai toko hongo fulu pe i whare, wanoa i tua hange pe koe anga maheni. Hongo fulu i whare, wano ai tua hangi koe anga maheni. Koe taimi koe ata i koe ngai service hangi koe wharekoloa koe ume anga maheni koe ia ke i lere pe me he ono pongpongi ki he ono e fiafi. Katoa u taimi koe ia tau ke i tū mau pe. Ai e osiko ni ahoi fitu pa toi whaerewa no toi wakai ti penia me tūnga o COVID tahiwa e ne pipi holo i he i tongani
Pato whai rewa whai tōtōni, koe hā rewa e tau hoko atu, he osi aho e whitu. Ke kau ngau e whapure anga, e whoke ngau e whapure anga o ngā aue. Ka e tipeni eni me he kau ngau e pe koe e whie mau he CEO. Ai tau pehe pe, o pau pehe CEO, toko ni koe pesete ni manoa pe, pako pesete ni manoa pe ka mata aki, ka toki hoko atu lewa he wikaha o pau e tau CEO ngari whainga maari e pe, ai nau tauhi, ai ngahi au talangofua, ke ngahi tōtōni, a potu ngau e mo ui. Ai ke kau ngau whapureanga kotoa pe, whaongongo mai ke CEO, pe te ke kau hono ui at ke whoki mai o ngā ue. Ka ko kamata ke te tau whoki rewa ke ngā ue, whakatatau pe, ke he whemao ai potu ngā ue, pai whakahoko atu ia, e he kau CEO, ki anau tolu, ke he ngahi potu ngā ue ke he. O tui koe ki mea pe au whemao ke wahe atu, mo ki whamatala pe u tānaki atu, i e hoa tāni, ka pau koe aha mea ke tānaki mai misa mo ui, mo tōi pare mia, ka tau toki ata atu ke tari wheui. Palo. Malo i pare mea pe a kokore pe ke hufanga he ngahi talawhatap kotoa pe ku whahaukat pe me he whakamawhola rea. Ka e ata mai motuan ke ki tānaki no wat pe ki he mea ek pare mea. E kai te utoi fu lawe lolo. Ko whi whahaukat pe he ki aho ni. Ko e ngahi sivi ko whahauko he potunga awe. PCR test, ko e sivi ko e COVID, ko e sivi ne whaafe, whitunge au ua noa. Pea mahino pe positive e whaifika koe na e whakahawat he pandemia. Ko e sivi wawe ko en ko whai mite taha nima. Pe ko e rapid antigen test. Ko e na e whai ake hono screen. Ko e whai sivi ne taha mano, tahafe, whitunge au manima. Ko e hau ke pongpongi ni lala, ko pesete hiva e tausi ulaki, o e huhumalui. Aia i he whamui koe na tau ane awhi, au toi pe toko tahafe, ma hiva tolu. Ai tausi uluaki. Mo whatonga e kau whaiongongo mo ka kai whanua. O kai ke ala pe whai he potunga au e ke whakamalo hi hata ke huhumalu. Mahino bea unau whanonga ka mo tolu. Na e tōtou whakahoko mai he kau whafofonga wharearea pe koe haa uhinga koe ke mawala ki he lao ke koe lao whaka pau ke whakamo uai. He ka koe tainim kutawa kutatou ke pesete hiva. I he atamai lelei pe me whakaukau lelei e kakai ke nau mai. Ko hinga koe ngai statistika whakamamani lahi o ku sayang e tō mai e whakautaka kita. O ku os whakamalohi e kausa o sotia malu i ko he sino ke nau whawhe paki. Ai tō mai koe ai vailasi. Mahalo koe ki tānaki no pe os mahino pe tau ngahi press conference koe ngahi whamatala whekawak mo ngahi mea keke. Pea tuang whakamari ke tōn pare mea ke ha mea whe tānaki mai ki ai ka toki ata e ngahi wheui. Malo? Toki tānaki no pe. Roki pe koe ngahi retail shops mo mea e befok koe whangi whare koloa tau tahau ku kiu pe kau whakatau meitua. Aia koe kono whakata koe ni kei tahu pe mitai ua kei tui pe mas koe ututun koe helpful kei tulahoko pe. Ya koe kore pe ke kau whare koloa koe ia ke mautokon pe. Ai koe whakau whakapa e tuang ke atahe kai ke tau toi fu. O hofe whare koloa o whakapupu ai. Ka tau ki itu pe kai whakawhainga maari pe ai mitai ua mo tokanga pe ngai whare koloa koe ni ke whakapau i tau hi pe. E koe ke tau ilo ai takai a mahaki ka ko loto lelei pe pon ngai mo ui ke whakata mai ni ko hi ke whawhainga fua pe tau no fua pe mo e tau whanongat koe ni. Kono ua pe koe market lahi pe koe tala mahu. E kau ia i he tutu ni koe ni ke heki whakatatari ka ua lewa ke whahapalani lelei ke mo mea be whaka o ku horisi ia mo mea, ka ke flow e ea mo.
Pau pau ke pau ngau ke pure market ia pa mo ne pot ngau. Ke fai foto tu le au pita pa mo ka pe tok from mahino pe tai me frata. Ea e kauia I he u business ko ni na me ko ke palemia sio ke ai por ngai mo ia tok frata mai. Ko u fa market ko ni ko he ngai tau mo o ata ia hange ko ahoni. Pe ko open air for ke mahino flow pe air pa mo frampe ke toka pe mo ka fa market ne ngoi u frata ka tau ko ni. Ka te tau ke tau ko to pe ai mi tai wa pe mo tu e mask ke ka fa tau malobit. Ini tarak wa be ke ai ngi ko fare kai te ta ko mata pe te ka we ka to fa si o ki per ke se fo ki fare kai mo me ke to mas ko ka ke te mau me to ni we wala me pe kai ngofu pe ai take away me u fare kai ke ta ko mata ke we ka palo a fe Iodin. Ngai wai ko na ngai so ni ai tai ke he pe pa wai pe ngai ka si ko ke to ko lai o ka pa te na o ma la report compliance ko lu mo o na ke me ki ai ko ia mo na video ia din ai ko ka to e u business ra hai ang ko pa ke e ta o si si o pe ko si ai ka pa pe ke na mai na pa ni pe ke pot ngai mo ai over the weekend ton ke mai pe na ki pa ni ko ia ko nga pe ke fai to ton ko ki ai ko me kon ki he ako ko nai ko whakau kau ia ko hinga ke tau parani atu o se wi ka hau ke wi ke hoko mai pe kamata e tertiary mo secondary ka ki ako pe me api ai primary ka pau ke mai hinga he ako e na ngahi fo tu ta tau pe ko hinga pe ko fin ko ke tau tau ngofua ke COVID-19 mo me la hinga he ako ia age ko ti he pe mo USB o la pe na na to mo to mo me e lava pe o te nga ko pe me ka ko me ari ke mai fa nga mari ai week ka hau hanga ha transitional week ke fa si o ke nga palani nga PCC fa si o ke nga palani nga ya ko pa ta to fa tu ni le o se week ka hau ka hau fo ke le pe ya ko ya me api ke le pe ya ko ya le ti o wala me api ka wiai pe ai nga hi le yang o pa fai ako face to face ka pa pe ke fa si o le pe ko ha ai me te tau kamata to aki o to ta na ki mai pe malo yo lalo kinu fahu ki fewi ek pandemia ade famalo o mai ko fangi process ke kamata ki ko red light pa ta faun ke orange light po tu mau la he fare kolo ani mo ka kai no fe he tuange mai ko ke wike kakato ko ki fewi be na ke ek pandemia pe lava toko ni mai ko tangawe puri anga pe e red light ia pe ami hoko pe waha time una foki api ona ke api pe ona ke vahe pe po be we ke me kakai e fonua ke vahe ko ni ko fo uie ka ngai pura ngai to mai covid ka ko eke bene ne ki to ta ko ne fai ki kumi ke to lahi ko ka ngai pura ngai ma wa we wa fe ni mangiau o fatatau ia me to lahi ko ka ngai ko i sekta fatau taha mo sekta faka private i he taimi ko ni wala he business yo kunau o sia na ke tunga to lalo mango sia la na ke na reserve ke fengai ke vahe ki pe ai ki kaungawe ko ni he ko ilo ia o sia kaungawe ke na to vahe na to ri wai kaungawe more na ngawe ko ki nai fe ko ni e ke tu pe ke minister pa anga pa mo pare mia pa ko tari mai o ku fai ngawe ki ai pa wai sio ki ai ka ko mai awe ke tuunga e ki pare mia o fe mai ka kai ha ki tari ke o mai ke ta fa ki ko ni ai ke ngata pe u business po me ke u ka ngawe ko ni ngawe ko he u sekta ka ta ha mo sekta private he
he ku kamata ke tolalo tunga whakapaanga ke whahoka hawhang ki shopping ke nauta tāpi. Malo. Ala, te tok tanak mai be, hoi mista. Hangi pun na tawasi tano be fo ki mu ala. Na uhinga fo ke o te panga te au o credit ke u hila ko ngabe ko tokon. He fo wiki ko ni na fa lockdown ni. Pamantu be na ya wa business ha tu si te mo afalaite. E ko foi hau e kakai ko ha tu si te ma te na fa na to fa ta o a moni te tu si te mo pure lu. Fa ta ko he falaite ma te na fa na to mo to na ki. So kuna ma uhinga ma hindo be na ke ai be business na le. I he fa kau ko na ai wa pa ko ni ko wi ka au e ava be me moni te ki to na. Ka pa be ke ta ngo fua ke to ni ko ni ai ko nga we mo wi. Pa nge ko la ka ni nai na tali he po ate ko ni ai retirement fund ke ave pa ngai valung yao ke ni kau me mi pa ma tu kau me mi pa ko retirement fund ko kau nga fa pulianga e pa nai fai tu ko ya wa te ko ta national fund o na tau ko pa anga retirement ni private sector o ke ha la tu na to ke to ko ni hange o ke ha ko le ya ke mai ha ki se ni ti me na retirement ni hange ko le kau nga fa pulianga ke na po ate e wa indication dia o hange pe o kungari whakawhia maari e pe ai tōma una e ai he. Te ke whaha kore ia ke nau retirement ni hange koe kore ai ngā whapure a ngā ke nau retirement fund ia nau tōlu. He koe se ni pe a nau tōlu nei tau he retirement fund. Koe nau kore ke tō mai ai ki se ni ti koe ki warungi au koe. Hei koe sio pe ki ai koe ni e whakatata e pisisi ke lere. Nei oso atu pe a heua ka koe ni te mo lere ui kakato ka pau pe ke mo tarango fua. Koi whaamu ia, ke toi whakafoki mai ai ngai PCC ke nau, toi operate as normal, kai ke tarango fua pe ke whai tūtōni koni, ai potunga mo oe. Ia, John, pia toki kesi. Whamalo atu, i pare mea ki whamari ke, tō whai ki lea whahape ko ni ko, e pare mea ko si o whau ke eik ni sa mo ui. O whawhiawhia ko aluhi whakalawhi me he wano a walu alo ke nio taha whitua pau te kakakena ke ua wha tahi wano. Ko tui au eiki ni sa mo ui o ko, koe ko rapid increase, ko steadily increase, kakalerei pe ke tauri ngā ua. Pea ko kore peke ki whakalere mua teita whitu ona. E mau wau ke whainga tai ana whainga i pe osi e mau mo ua ke whituna ke o tu ua ki e huhu. Na ku kau hena o teita au e kakai unau wholau ki muri me kakai toka waiwai pe i apu kai ke te lava hu. Ka mau lava o mo ulerei. Koe e pare mia koe ki whehui pe ko whatangitangi ato e whatani o ko whia hake he. Whatani pare mia moho kabineti. Kau kore atu ke whakakau mua he. Ngahi early response activities, kai oa tuku ke toki hoko e recovery phase, kai ngahi whehe ui veia, kai koe whakatu atu ki o pureanga, ke o mai mua ngahi, whamalote ke ngahi misini palau kuna koe kua tuku mai, ka koe ki kore ki o mai mua hakonga e subsidy, ai pureanga, he koe pesete fitu noa e whanua ia koe mau pe, ngā ue pe ki uta i kai ki te ha mau anga paanga, ke tokoni mai mua he utu e ngahi palau, mau pesa te ni manoa pe mau kau ngoe, ni manoa mo e palau. Ako yang ngayon ki fotutu na iya ye assessment me World Bank, o whengo me pangai whawalo miliona tono no mo e mau e ngoe e whonuani. Ako iya kaya whakatangitangi atu na iya hatokoni ki he kau ngoe. Koe, ia pe haki iwa. Yo, me koe ke palau, hangu lau ki mua, so ane koe tau press conference wau pe, na se ave ai ngai ho palau ta totong ko hinga ke ngau ya ke kakai o mau totong le va he puleanga bana to mai he tokoni ta pe mo ho palau ai au lo to galere ngai me pe ni soan ko kau kon ke u palau kon ni nai ko le ke mai ke tokoni he ko hinga na fai ko le ke tokoni ai recovery e ta foki ko ke ma ta mo yanga pe ko ufi pe ko kumala pe ko maniok ana huinga pe he hono kore koni ai mau si o lewa e ave ke uwa henga
ai upalau ko ni o ke nau tokonia e nau langa ha ke nau mo ui o pana e mate e nau ngowe ai ko tafa ki ko recovery mo tafa ko ke ngowe fai ngawe ko ya ko hinga pe ke tonia ai tai nimi ai ko lau ke fai mo fai ha palau mo ala me pe aga ke time tata o pe fai si o ke le lo pe ko ha me te lava o tokonia e ko immediate dia tai nimi ko me ko na e wesia he tsunami pe mo ashfall ko i he mo nga fi tu ko wilo mana wa fe fika wa malo ko ia ko tata pe fika wa e pare mia ko fai tokonia ki he ngai sector ke industry ke fishing industries hili ai to e whakatama ki whanatula mo ngā whi te hoko mai me tsunami pero ko lawe pe mo tuani na ia i tokoni lahi ia i whituna mo pureanga ne mo mai mo maulolo ne tai tute mo koutou tai te o mai mo panga ngo fulu ke totongi a ke ika ke whakatau ke kakai he panga i whitu pe ko au ke mau mounu u totongi vaeua ko e mau aisi totongi vaeua ahoni ia kua tu e wakahe mau he i tsunami ka mau ilo i peo ke paanga na o mai ke whakalakalaka ke mau whangi wakaitahi ko le mua pe ia ki lawe ki ai ka toki hoko atu nei kai ia paanga ki whakalaka ki wakaitahi ko e toko ni na o mai o kai ngai toko ni ang pe mo si o ne ti ko pita na lo finga mai ki wakahe ngo fulu ko waka e me wangea nai mau pa ko whainga ni na lava pea ke pea ke maua tangi wakataha pe ua ke community ke kamata atua ka koe na ke pehe ko paanga na o mai specifically ko ngape ko waka kau he mai hange ko to ta ko ni ko Graham Hart ko minusila e fai ko le ke mai hava pa o mai mo waka me ai ko hinga pe ke lava to ko ni hango lau ke ma mo i anga kai ke lava ai waka i wangeau ko mea pe maulava o fai ko ave hangahi waka ke kamata aki ai langa fo o ko ni ai ngahi feitu ko ni na e wesia lahi tsunami pa tau toki alume ai he ko hange ko fa hua tai ni o pa le te ai ke fetongi ai waka ko to pe mai to ko ku taxi aku nai mau moia te ku mau taxi ai ku pa bule ke tau si o fa lu fua ko hai me le mai foi kolo ai ha mea tau pehe koe waka ko ia he awa kau tau mata e tau wha tō ni mana ma he kai o ku mea hana mou yang whangi mea pehe o ku whai tō kon kai hange pe koe kumi koe palau he kai ke mau whakapalau e tō taha ko tō pe ka koe palau ma e kolo ko ia pe koe wahenga ko ia ke tō konia e nalangalanga hake palo malo ik pandemia pa koe whao sibe pa u whotua ki lalo ik pandemia pa pehe ke ik minister pa anga me pureanga na lava ke whakata mai moha repayment moratorium ki a maina na e tolu pe wha whekawa ki mga ngai panga tokoni e pureanga de tuku ke TDP ke na no atu mo manage ke tokoni e ngahi businessi e private sector o hake pe koe repayment moratorium ko whakau ke TDP ke he kau no me panga a koe panga pe ai pange malo pe te utare te visa wanga kau pe he ngahi strategy fai si o ke pureanga soan ko nga ke easier access he kau business o na tol na affect financing hange ko fotu ki pa wa low interest financing to kon moya ka ko ka to me ko to ki alwa tu ko he tau be mid to long term strategy pureanga ko me pe ne fe mai tai ni mi mai no to la ya pi to tau ka inga nau fafalala he tau ma tau ke ma mo nga fai mo ma fangi wa ka ke kamata tau tai nau tol ko ni na wesia fai mo mai ha palau kamata palau ngai ngowe to fo mo me ai ko me ai fai mo ai tai ni a tau si tau ki he long term no to build up for the business mo tau si o no hua tu ki muri mo wala me pe hange ko na ke foto so palo pe eso Malo tu ek pandemia pe foki ki kau yo ek minister te famalo te famali ngari ku tu ngalele pe ai fonua I te fakoni ai malu mo lele kakai ilonga pe I he holo ko ni tau mama lanu
mori pa ku ia whamalo ke feituna I ngahi whakahoko whatongia. Whamalo atu whoki I he ngawe kon whakahoko ke retirement ni ka koe ki whehui pe ik pare mia ta whako ia ki whamala ala mai pe. Na iai ha palopare manai I he ngawe na whai koe he wafe wanoa ki hono disperse ai sirini ko ia ai kaumemi pa he ku koe wafe wanoa na ki kia COVID. Koe taimini wai COVID. Kau kange ki strict tangi ai mo fai tutuuni ko ia ai koe valungiau holo mi taha feo valungiau kau te me founga ia mo o mai koe fomu ke whakahoko koe wafe wanoa na disperse direct pe ki he ngahi akau ni koni ai kau me mi pa koe wheu I pe ia I te whako ia hanai ha palparema penai ha palparema he founga ngawe ko ia whakahoko ai tutuuni koe ni he ku hange ko na ki koe na kai kia COVID kai hange whakawhainga maari koe ni COVID kai hange ko ki hai ai ta whako ia koe ki whehui pe ai kataki Ika kena ke ilo matoren pina palparema tau ko ia na tuangia tuai ko ai ofa ko ia koe ko hinga na ka ke mau he po ate ai ka te ke hari poti mai na ai koe fonga pe nia na fai ai po ta no ki ai he ko hinga pe koe paanga pe ai ka nga fa pule nga paanga mo tolu na me mi bai ke hinga pe he accountable ai po ate mo si o ke report ya tu na fa hoko ia fonga o tau mo totonu ono atu ko ai se niti me lai na fai to ngai po ate ia ko matu ko fai to ni ko ni to ore va se niti me he paanga ai po ate o to hore vai he kakai ko paanga ko na me invest o ma wai tupu o vai tupu ko ia ke tonga toenga o ka me mi pa paule vai fai to ni ko ni ko nga pe ko ki konga pe ia o ka me mi pa mo le interest ia mo tupu na me ma uia na tol ko o ka ke na fi ka e to ho ni ai ko uhinga pe na fai sio ke fa pau ipe na mau hanga fa ho ko ni po ate retirement fund ono atu ko ni ai fai nga mali ke ai ko le mai ha to ta ha ke val ngau I ha fonga au ton mo tau he pau pe ke na report back ke membership pe ko ka me mi pa malo pare mia pe tonu ku ma ko entitlement ko he ngai time pe he ko pe he ku afe ki to ko ta pe ku nai pe si he ha mo val ngau pe entitlement ha wa fe ki ha taha o nai to me taha fe ko he tau ko si ko le pe ki ko ya lai to me ko le ko nga pau ki ta le po ate ko ya ha me pe he ya ko me pe po ate fai ko tau hi pa nga ai ka me mi pa invest ke ma o ha tupu ke to o ha tupu ke ka me mi pa ko pa nga ko ni ko me ko na ta li ko ni wo fe ni ma miliona ni ma miliona to mai me pa nga ai ka me mi pa o va he ya ko ma ni ma miliona ko na me invest o ma wa ha tupu o to tu fa pe ke ka me mi pa ai ko me na fai sio la ko ki ai ko hinga he te tau mo le ba ai tupu na ave ke to nga me mi pa ko pe he mai ko o ko loto pe me mi pa na ba pe he ke ko wa he pe mo ko le ko ya ka le pe ke va ngia ko ni ma miliona ko ya ko whakafuafua ia ko fa si pe ni kataki pare mia ko ni ma miliona ko ya ko whakafuafua ko whakakatoa ia o kau me mi pa ka he ke au ki ai he ia ni hi ai ka ia io ai ga ngo lau to ni ma fe tu fo a vai va ia ri ma ni ma tu o wa fa miliona tu ni ma miliona ai ko hinga ia e lai pe ka si ma de na ko le pe na to ni ma ia ka ko hinga ia potentially ala ha ke ni ma miliona ka la va pe ia 1 miliona e ka ko hinga pe ia ka to e to nga ka membership e pau ke na e more na me ai ko nga he to mai fo se ni te ko na me invest ai ko ga tu ni fai ngo fua kono fa ho ko ia ko nga ko loto ni he ko nga he ku si ai to nga malo o ke to be ku ngai feu kai mai ma foi na hare wa tu e mai ka ho ka tu ke io malo pare mia ko ki feu pe nia fe ka aki mo ka tak pe fa e ke fa anga
ko tu ko time ko ni ko taha fai ngata ia mage hang mi fai ngata ia fakai sino ko fakai paanga fakai economic ki feu penia ki tanga dai ki minister paanga ka ta ki ai na is ape feu ko ni ka ta ki mo kana tege ki fuma po tali mai hanga fakau ka fimu tuani na ke pegi ni fakau ak metau covid fund pe nage ke kakato mai tari pau aleva fa ki fe kumi aya ko mau e tau sirini ko na tau kamata aki ki patseti ko tau ni he fok pe ki ngahi pe pagona na mutala no i fare area ai fa fit miliona ta na ki ai fa fit po ni hiva miliona ta ko cash contribution ia me he kautonas ta na ki me ta hanima miliona na me aki ai ignista pa anga ko cash pay pelava pe ke ki o mai mua hange ko ngai whakamore ko ni whakahau ko pure anga kolontini ko te au ko ni ku ave to tonga ke ngahi uhila ko ki breakdown to ko ngalalahi pe ka tau ilo ka pe usai pe mahu inga ia ke ilo fonua ki he toenga palanisi tau covid fund ka taki Dapat ke pandemia ka mai ngahi talamalu tau fonua. Koe ulaki pe koe budget lolo tonga, koe paanga ko mau, pe koe paanga ko whapapau he estimate koe taha 5 miliona, ai koe mihi recurrent, ai koe ku na whamatala pe ki mua. Koe 5 miliona koe paanga whakotu uia ke kore mei muri. Ai koe uhinga ka pai ai ke mahino ange uteke ke pau. Koe mea koe man ngahi reporti, he koe report pe whakenia, koe tau report pe koe whehui. Ka koe ngahi whakamore ko toa koe, pure anga o mai ke tau taha, aho tau noa o sune e uafe ua taha, ko osi tuatu ia he whakamatala whakapure anga, hiri hono a tita. Koe whakamore koe pe mea ula ko si ulai lo tonga rere ko eni, o ku e toki reporti ia ki he wharearea, he ose aho ki mua he tisema tau ni. Ai ko kuhinga e ukepe mga report whakaloto whare ki he ngau ko e pureanga. Ka koe whehui ko nai o mai, ko e paanga ngau ko whai ake pureanga, ko tari nai atu ke mahino, o ke ito e pe paanga ke whai ake ngahi ngau e ngahi potu ngau e. Ko tui koe mea ko o whai ke toka ngā mahal o ku whekau ake pe mo e whehui nai o hake e so ane. Ke tau mao e mahino uluaki ko e ngahi tai koe whehui a so ane ka kone ngahi kore paanga kone e whai mai ke pureanga. Ke tau mau e mahino koe whaunga koe na ngā mea ke pureanga hei ahoni uluaki ke whakapapau i umalu ke tau whanua. Pe koe mea na whai ke tokanga. Koe whakatata hange koe ahoni kamata ke atata mai o tau unu atueni ke lava ke hatu unga ko tau lava purei ai mafola e mahaki. Ka tau si o rewa ke ngahi whaunga ke tokoni ke whanua. Koe mea maho inga ke pureanga ke malu e tau mo ui, pia koe nou taha ko hono tāpune whanua, koe unga ke si e newe si ai whanua. Koe tau unu mai ana tau hau koe. Koe taimini o rere taimi ta tau, hangepe mo mea i, o si lava mai whakafuafua ki he mau, ke whanua, ngai kolo e whanua. Whakafuafua ki he mau. E tonu re vai e whakafuafua e pureanga ki hono toe langa, koe whanua. Aia ke kore pe ke mau eiki pe, whakamore pe, ke wanga whainga maria pura ngā maho inga apita ngā ngā ko ni ke tonu. He koe mea maho inga ke malu, pe tau whakafoki e whanua ke anga maheni, pe maho inga nge ke lawa ke tupulaki lelei mo wawe, a ngahi businessi. Koe whakotukutuku ia whahe taimini, kono whakaiki koe ni ihi ko stari o mea te ekparemia, koe ni ihi te ke maa opo ke hatukunga lelei o whia maria pureanga ke whakahoko atu. Malo. Pio, ko le pe opo ke whehui, ai pia whaita pe ua ka anga ia whaika maari e toi ngā o kau ripota. Tantu Lin? Halo, ek palemia ko toki mumua tau he ek minister paanga. Ok mahina pe ngahi whalkoloa, ok mahina pe naha no whainga maari e koe me ta whaaki koe ni koe business tau taha private sector. Koe hana e anga ho o whotutu pe ho palani. Tau te whita koe ngahi business nei fuuesi au pita pe kuaha whahinga remuneration package. Whakaivia ki nau tolo. Ka lawa ki nau apply atu ka pau waha whangita kon pe he.
tu ke kita le te ya o gulo to fai ta ran ke kabineti dina ko nga pen ke sio pe ko ha ai ga criteria te mau ngau ya ki hon to ni pe ko ha ai measures ai da pe ko ha mau inga ai business pe ko ha le fo nga pe ko pe seti pe ko ha me e pe e lava ha mau ki vi ko ni pu nga ta ni vi o to ni ya na to e o te ke ha me pa o ta ni o ke fai pe no ta nga i hange ko ta ta pe mo ta ri ko ka sa ni nai it's more a mid to long term tokoni ka ko tiny be ko most ko immediate we fai kai tokoni tiny me but that's something of mouse okay kai ke ngata pe tang mama ta but all the other business na affect ko ni kai ke ngata pe tsunami but also lockdown ko ni covid ta hiwa Kataki ko e wakaya tupe. Ko hipe ko e toko wani makoni na e mau he i COVID he tau me ko e wapuna anu sila. Pe e toi liliu ho mo ufonga he ai e uwaka e toi o mai. Ta tena o mai pe me COVID tau no fat me COVID. Ka kokohi ngā kuia i he teu ke uwaka ka hoko mai. Pakai ke ngatai hange ko na tolu ko nau home isolation. Pe o tō lahi pe o kutat heilo. Ko anga pe ki wakai. Malo. Malo betul san. O kanga pe ko me ai pare me ko tau fononga foken he tau no fo mo COVID. Ai apo ko hui mau inga nai he anga tau ko ta min foke o tau o hene COVID. Pe ko kakai ko ia o ku repatriate me tai mini neongo e ai hata hai e positive o tau fie maari he una nofo he fo i control environment. Ba ko ni ko tau fo atai ni ki konga si tau pe wo full tupu. Ke nau nofo i na ngahi api. Pe ngahi api pe ko declare fo lao ko quarantine facility. Pe me pe he pe tau fononga tu he ko mantu i ka pai fa ngai ko tau hanga o fo ata. Ko pa we ke fai ki ngai fa lao ke ai ke mahino ke ngai feitu ko na nofo ai oksibi ke mahino ko wifi na criteria na wa ke ai ai to fango fo ke lava fai ngai me. Ka ke ko ngai me ka te tau fononga pe moi ka ko tu e ke lava hatari pa te tai mi. O sai tau kamata ko ni fo i quarantine ko ni ka tau wakaya ke ka hau ka ko tu ko fenga mari ke ai ku lahi pe ke ho. Ma ko ki tala ka pe ke veo ya alusane mo na pito pe veo le ka ko e tutun kon mo fonga ko le tai mini luciana lava pe o li mo fatonga na MIQ ko ki mo ana aho ya wata ko en ape Wikipedia o tai ni o kui kai ke uncommon he hoko ngahi repeat flight ko ni ke ai ha positive cases ai ko si famoni famaman lai ko ha fo repeat flight o kui he pesete nima ke honga fulu e lava ke positive ai ko hoko hono o mai ko ni neongo ka hange foko tau whakatala noa ko o monu ia ko tongani o toko lai taha o ki nau tolu ko ton ke huhu malu i nau huhu malu o whakawhiho ana ki ke ngai whanua muri na taimi na tō e COVID ka nau tolu te ke wha huhu malu ai ko ki nau tolu ko ene o ku whakahoko atu ko tatau pe mo ki nau tolu ko i tongani kai ke ha whakailonga ia ia pe toko taha na ki tare toko taha ku kai ke ha mea neongo o ku vai lasi o mi koloni o ku ma e ku fai deva he potunga o he fiafino no ave specimen ko ia ke fa no sivi ke fa papa mai petunga ko ku ai ka ko tu ko ke ka hau ko pet flight e depend me hen e lava pe ke hoko atu no mai he ko sene o mi koloni ka to hoko pe o se foi ke ua ko ni mai he ku nofo pe tau kakai i muri mo omi koloni, tau nofo hen mo omi koloni. So kai kia fu ke he ia, ke ta ofi nau tolu he, ka whai mo nau whakafoki mai ki he. Ko hea hamea e hoko ku nau i he whanuani,
o kuai pe whainga lau maari ma ke hei te. Ongo i pe e kita ia, neongo o kai ke te sio ko to whamiri. O iongo ko ia, a tau tolu ko e tō ngā ia o tau ongo i pe whange o tau osi. Whiahu i pe tau tolu mo tau whamiri. Malo. Rahange koe tāna koe si au ane afi, koe kau fisi. Sai ko mahino ele wai lusi ane, koe kau fisi mwe kau Australia. Ai koe maka nusila nai mak mewhi toko wani ma. Pa koe watolu hange ulan nai ko recover, toi pe toko ua. I MIQ, o na ke actively positive i tu e taini mi. Iyo, te a wheu. Tō ki tāna ke pēo ia he wheu ka, oku, e whai tala noa mo e minista mo ia nusila. Una os kamata ke tukuanga te nau tole MIQ. Te nau nofu na tole self-isolation. Whenga koe ke mahino, o ku nofo pepa mo e COVID. Ai utoki hao e ngahi mea koe ni luseane. Ne o sianga pe he kau matu ai al taimi ko kikite e ngahi mea koe ni. Tākanga a makahunu mo niu motu. Ai koe ni hua koe taimi. Koe ia pe e talango fua mo whawaiwai, koe ia ia e sai. Ka whaka maalohi mo whawhiwheka. Pau peke ma whahi whai niu motu o ia makahunu. Ai koe whai mea kumahungia neongo hono talamai. Pehe no silo ko kamata te nau tukuanga nau tole MIQ. Ko fisi. Koe nau MIQ aho pe e tolu. Ata. Ai koe te tau alu maari e ka koe kuongo ia kuia kitongani. Tau kauta tolu he vave. Hono whaka ata mo whaka ngā loku. Ai lockdown. Ai whanua koe ne alu ia. Lau mahina. Ko tongani pe taha wike ua pe whakata. Ai vave ange e tau. Wako. Ke tau whiohi pe tau tolu ia, pe hoko e COVID ia, ko tau toko ua mōni. Koe, ki whiohi pe nia ne tuku mai me mātua me itua. Hei wau ki tuku wamet pe mare mia mo e. Tāinga ki nau mai nau tulu koe. Koe, whekau mai pe he tau. Koe u whangi business koni service whapaanga. O ku, ka koni mao ne toki lawe kia ni nai. Koe kore pe unga koe pe lawa te whaloloa na u aho u hawa ike kakai kaku hange koni u mahino e toi pe na u compliance plans ngai mea koe heo no ua koe o koe ki uta pe lawa tukuanga pe i whamiri rather than koe whi toko taha pe unga ku kai o pe te nao na to mingle mua kakai ke ia na tolu pe pausai ka pau lava pe. Koe mea peo no tolu ai whaki business e dihu nau whi e tokoni e taimini hange wai whaki koloa ku no. A kau e vestapolo, kau ku nau ki muusia i he price control. Ka koe u special arrangement koe kono whafolau mai u koloa koe amu, tato vitu ke mea tokoni. Wea no te ki extra cost on he mea nga maheni. Ka koe nau kore mahalo pe ku lawa nai hano to e siofi e whanowhanowha koe ngahi koloa koe ku pure anga no totongi. Ke to e whenga maari ange kuange ke nau ki lawa po. Whamu ka pau e mau e nau whamore. Ku whenga ta ia nau tō ka pau ku keke maa whamore ia kai kokoloa ke au e metakoni ki he kakai e whanua. Kau sai pe mahal ku tari ko toa pe. Whiwa mui. Ke mahina pe ke whatonga koe ngahi koloa koe o ku hu atu e pure anga o whakakau he ngahi koloa pure i hono totongi. O makatu unga pe ia i he tokanga kina kakai. Pe mai ho haa ko mai me kakai ko ne fu mamafa. Me he anga maheni. Koe mea peke whakapapau i atu koe whaunga koe hono whakafuafua. O pau ke kamata ia pe me he whakamore pe ko hono maho inga he ne tō mai ki whanua. O tō mai ki tua. Ai ko uhinga ke mahino o kui loto katoa e ngahi whakamore ke no mai ko loa ki tongani. Maraka pau e mahino ia malawa pita. Sai o pitu mahino o pita. Koe kongai koe na ke aki utau sai te. Kai koe kau e moe palau ia ka pau te hae ha palau ko kita pe ko toki. Ka koe alu koe family fuafofa pe. Mahino pe ko nao tolu. Koe mea pe ke oa ke tau pe alu ke te alu atu mua family ke ho toko lahi ang pe ko kakai ke. Tai mene
toka mua. E teu ale whangi mala mo mea. Whainga maare au pita. So, piki la a ke vitamin D ke basta mo. Kata koe ki Fransa tere koe tau hu malui pe me lahi kakai ku osi hu e fonua. Osi toe reka pepe a pese te tau. Ka koe wha mua ke pese te tau pe ku hange ue mea ne wha lawe pe nga hiongo koe. Herd immunity. Ka ku appreciate pe tokai make pe lawe a honi kono toe whangalo kua ngai tutu ni. Ka whewhe ka au, ngari ka hau hoko le rea tai pe te wawe pe he ni pepe, ko hae angatu uka au mou ka pasa tuat koen. Ko haka whiui. Malo, koe, yo ki lawe pe ki he hu malui, Kanga ko whaha ngai press conference ko ki mua. Na kau pe atongania me follow he record lelei, pe koe lelei taha i he Pasifiki, na mo whamaman lahi, i he lelei taha he hu malui. Huti pi, koe huhu mi sere, koe ate pupula. Ka atoa na tau sai pe tau tau. Hau foke ai COVID koe ni. Kau pe moenia he lelei taha. Koe tau pisete hiwe hiwa. Koe pe toko taha fe maa hiwa tolu. Pea pesete te au. O kai kia whanoi maa mane pesete te au e mea kotoa. Koe hunga pe hono whakai ai, mo hono kore ke kakai ke nau hu malu. I te nau tokoni pe ka nau tolu ulaki a hua. Te nau tokoni ke health system ko e whanua. He ka pau e hange pe ko e ni. Ai kai ke fu mafasia. Ai health system o whatatau mo tau wivi o tau tolu. Ko au ia ko tau tofa whakau he tunga koe ni. Ui e maman COVID-19 wa corona. He Omicron. Ka koe hanga koe tau sio koe ni e tau hanga analaiso ngai mea. Te tau lava pe tau tolo tala koe taha pe nia ngai flu. No, one day we'll just call this koe flu for all na upuke ai. Hanga kuongo le ia. Sai, koe mea koe ki he whakaata-ata pe whakangaloku-loku. E makatu unga ia, mi he kakai e whanua. Koe nau tau pe nau tole ngai mea koe ni koe mask, koe social distancing, koe tau he wā mamao, koe whano pea. Hanga lewa he ngai sivi koe ni, o kulolotonga whai e screening ni, o talamai lewa. U tau sai pe tau tolu. E kamata lewa ke tukutukuange atu, ai ngahi whakatapu koe o ku whakahoko koe he tainimi. Whakatoka ngai ange ku o si maumai potunga oe mea sivi, ai rapid test o ku very sensitive pe ku me hange pe ko PCR ko he repi ai ku mahu inga pito pe ia ngai fonua lava pe he ngai apinga we ia ako ia no na tota fai na CV e lava pe kita ia ko ke te fai pe kita a to CV mo to ki family ai ko ngai me e hoko he taha pe ngai me te tau feo hi ko mo ia pe mo e foko tuan e hoko pe konusila ko mea tatau pe. O nau self-isolation pe nau tol, pe te tau mawahi nau tol me e mai kiu, e ngahi mahi na ka hoko mai. Nau lava pe o whai te si, kau koni hau ko e ni, ku kau tatul he monu ia, pe a wawe mao e ngahi mea ko e ni. Ko whangi rapid test ia ko ni, na iau mai mea ki nusila mo astere tike ke avela poloi. Ko tongan, iau mai ke ko si avela poloi. Pe ko mea ku wawe e tau hanga sivi, pe hange pe tau lava tau fi. Ai mafola koe o mikoloni koe whai ngofua pe avave hono hanga e kau ngau hanga ko whahoa nai o se nia po i rapid test e tahamano tupu koe mawinga pe koe etu ke mai aki ka feu kai tau hiki ko nga pe ngo la ne nai hua pe fia ka hiki ke pe ke lava kava to e la he tau ka tam pe ke na wa ke apa wa feu pe wa pe mawinga pe ke statement ko ke assume he ko nengo pe tau tano me ko ni ko soko me me na soko ka ko wanga ko fotutu ke ka hau ka ko hanga ko lave ka pa ko ke ata he hu fa tu ta ma ki ta pe ke te so in which case o ko ina to very vaccine card well I mean fa require banke o ke fa lave ni pa ku fa moi holo e tamai tene Ia koe veri tuko e vaccination card, te ke huko ke feitu ko una ui ka kuaia.
Ko to ta ko ke ne ka di ke la va ya hu. Koia. Ai ko no ko veli titi. Mo fa to ka nga yang. O ke uhinga ia ti ke hu malu I. Pe ta ofia ho to ton mo mo ia ka pau ke fe mau ke au ke fale mahaki. Ka pau ho algo ke fale mahaki ko halo ai mahaki. E kai te ke hu ko e. Ka pau o te ke ha o vaccination card. Pe ka pau ko alango ko fe mau to ko mo ui ko ke puke. Pau ke atene fale mahaki me ka ngau e kia ko e. Okay. O koe fo ke tu ni ngai feitu. Tau pe panke. Ka pau ko ke ha vaccination card ya. E kai te ke hu ko panke ki alo toho seniti. Okay, very big go ngau te ke pesete au. Mai no wai pe ka kai te ke nau. Ma tu ko hu ko ko pesete ko ni ai tau tano ke me tau ta hawa ki o lunga. E te ke ka wai fu kala. Ho ka tu. Mo tol ko na fe amo fe hui ki mai he mai ki ko ngape ke ho ko le. Ko ki fehui pe ua o ki pe ko ki sevesi ai ki poate si ai puleanga ai mau mafai ke bebe ko ilo pe nas tu ko anga mai nau whanongono he ka ke nau ave bebe he weekend e to kamata he wike ka hau ka opla lani ke whakaiwia honge ko mātol ko ngai mātua ko I api ko bebe lai taha ko mai ki tongani tai ni me toko ni ko hina vai yes hina pe amoinge e si kapa, ki he kapa pulu, kapa ika, na koa ki ngau e au ngai ke mau whakahoko e tainimi. I hono recycle ko ia e bebe, pa whakaiwi ai mo Waste Authority. Whehui pe hono wa, whekau aki pe mok mau tolu ko ia, kakai ko e whanua, o koe naha tokoni e pot ngau e ngowe, I kai kia nge ko soane mo mea, ke mai e palau mo mea, ki ano tu whaki mai ha, ki pulupula Vesta Polo, pe ko haki imoa, pe ko hake kamata ke whakaake ake, ai nofo ko e ngai whamiri, pe e malawa ke mau mea toko ni mei ai he taimi ko ni whakaake ake, ko ia pe malo. Pe ko ki lawa tau he veve. Ko osi ko ni e whai tala no he ku pai ko mau tolu pe mahal ka tau pe u api I tonga ni ku nau whaam ke whai motakai mai ngā ue ko ia. Na whaam fo ke whai pe ngā ue ke o e tu e service ke kakai neo e upalopalema ko ni. He ku lere bebe mo e kau lain mua ia ko ke whaha malolo. Kau sai pe ke osen pa whatano ke. Nā lawa ke lere pongpong, kamata pongpong no hiko tau bebe, malo. Toko ko nag lau ke ko ke seats mo mea ia e kau mo ia ngai program. Tau whai tānoa mo FAO mo nau tolu ke lawa o provide hanga seats mo ke toko ni ke ngai ke mo tolu ko nai to ke meri. Ko mahal ton pe ko va beta pe pa whai mo lere program ko ia. Yeah. I'll just ask my questions in English, please. With regards to the international submarine internet cable, are we still on track to fix it by the 20th of February or temporarily? We're still on track to fix it by either Sunday or Monday. Okay. That's for the international cable. Domestic one might take a little bit longer. Okay. Second question is, so with the cable currently, we heard that there's about 12% bandwidth capacity for the country's needs, for Tonga's needs. Just wondering when they fix it, will the bandwidth capacity increase, like say 50% at least, or? We will have to discuss it this year what will be a good model to use. I mean, now we got a few free capacity from satellite operators. You probably have heard about mask proposal. It's something we're testing right now. They've sent over 50 terminals, and we're looking at how we can best utilize it. Malo. Ko ki update ko veve ni una loto lele ke na kamata pongpo malo. Ko rebe ko hoka tai pe he whangamare. Ko me amiafi ke ahoni ko ke ispo o e wafa. Mu palani foki ke whangaloku ai whangi mea ni ihi ke whawhaingofua ke kakai. Ka koe whehu I ka watu ki a pongi pe mo e whalaite pe au ke ki wike taha koe e rere ai e ki wike taha hoko atu. O ku to hiki to ai ni he ma o ko he COVID e ko hae tuunga e te whai haliriu ki he tutu ni ko ni ku mo whai ahoni.
Ai ki whehui pe taha. Ko e me wike pe ne ua mo ko ngai. Ai hu mai COVID tiki tonga ni ko ha o me o ha o wang au tu. Ko tau ki to la hiu to ko takilu tupu. Ko whehui ko ha ha fuoloa. O nofo e mahaki ai COVID i ha fonua. Ka mo toko lahi hono mau hano kakai. Pea lava he variant ko ya te create ha variant for all. Ko ki mahina tu pe minister mo ye ki fehu i go ya. Ko ha fuoloa ha u hu mai ba mo no. Toko lahi mau kakai for no ko ya pa tu lava ia. O to e fatupunga variant for all. Bala. Te minister mo i mo si yo. Ko me ko ke pa ni ai ko tu ko he tai ni mi ko hange ko fare ko po nga mo i o ku Pia fe mari fe unga ke orange. Ka ba hiki to la hia mari. Os mai no pe to review o mafuli lewa to tanak mai lewa hanga fa tap tap. E tipeni pe ai fa tap tapu be he tu unga ko o la hi ko mahaki ko ni community. Ka ko tu he tai ni mi ko level o ai foi mari fe unga ke tau no pe orange. Ka ba to hiki to o la hiang e lava pe to review o red. Because tau pehe pe o te tānaki mai hanga he whakataptapu. O kai ke pehe ia e tu umau pehe ni. E tipeni pe ia me he ola koin ngahi sivi mo mea he taunti mua. Kai tukang e whai veri nia ke tāri mei e misa mo si o kai ke umau au ki ai. Malo, au ku mahino pe whiwhiria he whehui ka ku ke lawa ia o tāla koe ha e toko lahi mo e lahi e puke ke lava ke to e tupu ha variant 4. Mea bea mahino bea mei foloa, ko ne lahi ange ne mafola wha maman lahi, ko lahi ange whainga maari e ke liriu e ulunganga ko ia o e vailasi. Ka kai ke nau ilo ia he taini mbeu, puke ha toko fiha pa mau ha variant 4 ikai. Ka ku lahi e ne hoko, i ngai fonua lalahi ko hinga ko e lahi e ne mafola, pe toki alu koe me fonua koe ke fonua koe, toki hol koe alu e variant 4 ia ke a fonua. Ko koe ke tau ilo tatule natula e mea na vale peo kupuke katoa pe foi tahaki luia wa foi variant 4. Ka koe lahenga ne mafola, koe lahenga whainga maari ke riri e vailasi. Ko maua pe ko, ai pa ki hoko ai ta. Ki ai au tesi. Ki mo eke whewi a tene whamalo ke eki minister mo i he announcement go mo sio ke mui he mea ku whahoko i nusi la ke tawhaki koe home quarantine ko tu e mau kainga koe a tau tolu mei muring nau fia pa nau whanongo waha ki ngawe ke tawhaki koe ia. To ki whewi pe ua koe waki pe koe announcement mai koe orange light koe ni o ku where kakai o nau whenga mai pe ku kawai whewhalau aki koe me he inter-island travel. Pakapau kau pa wanga whonga whewhe no whahau koe ai mea koe ni. Paua koe ki ai ne ki wholape ki whewi koe Caroline ke ki whamahino mai pe ki pare mea poko hae international capability pe mo local a koe ne ke ki tari aki koe i he fiber. A koe e fix international ai cable kai taitare local capacity porque ki fai iki mai pe porque I mean the cable was mahino pe capacity e cable e foki pe no molo ai tau me to ki mama lai he ko international ko palpare ma pe kai ke tau mau ai lahi tatau pe mo algo ki he ha pai mo baba ai ya la lava le ma fuli le vai tau satellite o ga ki ha pai mo baba he connect a international ya ko fe ta hai malo ko konga ko ke fola ki na ta oskava ai ku fata pe fe fola ke ta min very limited pe he ka ke tau alu ke he pase se kakato o ku alu ko no fili be mo no sivi mo u me ka tau po ke fa kakate fe ma por ngai mo ui pe tu kan ke siale mo ne ka nga we ke fai ke ai de na u sio ke lisi fai ke ha hu nga alu pa ko te alu eva ki malo lo ka ta si tu alu men ka tu ko pe
kakai o ki whakawawāwe tai mini, kai limited pe whakatangata pe, malo. Malo pito he whakamari e pako whi whamalo he ni ki he administra paanga I he whamalala koe nei whai mai. Pe kapau koe anga e tuu ai tau sirin ngā we ta koe osi pe foi subsidy pangateau he uhilako si osi e tau. Ka ko mahu inga ia pe administra ke whamalai alai ni ke mahino au pito koe ngai na mautuku ate ngongo he ni. Ke tonu mu ai mau koe ni. He koe mau en me patseti. Total cash received to support COVID-19. Wanoa wataha worldwide. 5 miliona hivakilu ma onoafe ni mangiao fahiva sintitolfitu. And government has received from development partners approximately ni mahiva poiniono miliona to support preparation for COVID-19. Na maulipoti en heongongo. Kago uhinga ke ayange ke mahino au pito kapag tahanima miliona ka mau whakatontonu. He koe anga ene mautu koe e mau maweni me he taupat se di government has received. Kataki. Pa maki whakaosi pe kataki I he mea koe ne variant. Kapau e mau e delta I tongani. I te aha mu wheliuri waki ai pe koe pe tatau pe. Malo. Ko ki kamata te pepa toki hoko e delta. Oia. Ai ko tokanga pe ko tuko e lao ki he paanga. O kia e kupu makehe ki he ngahi paanga tokoni. I he lao. Ai oku kai ke tatau huna rekoti naua he patseti. He kupe heni. O kia e paanga tokoni oku osi mao. Pe kia e paanga tokoni oku toki kore. Pea toki mao. Pe kia lewe paanga tokoni oku kore pea I kai ke mao. Ai ko mea ko kore pe ke tau nofo pe ki he paanga koe ai pure anga whakaloto whonua koe au kupau. He ku pau ke akaunta polo ke ai pure anga. Koe paanga toko ni, hange koe ni. Whatatapen ka pa ke mahino au pito. Koe paa koe mau ngā whi, na kai ke kau ia he patseti. Kana e kau kuhu mai upa anga toko ni fo ou ia ki ai. Ai ko kuhinga ke hangarewa he lao koe e tau ngau whakapaanga e pure anga o whakaata ke ngofua pe ke hu maha paanga tokoni ki ke ngau e ake he pure anga neongo na I kai ke patseti. Pe ko mea tatau pe ia ke paanga tokoni na osi I he patseti ka ute kai ke hu mai e lava pe ia ke he kai ke ngau e ake ka te unu holoia. Ai ko tokanga pe ke koe mea ko whenganta ke whamapopo pe ke tau nofo pe ki he whai ngofua. Ke mahino ange koe ngahi ngāwe ke COVID-19 e lahe ngahi mea na e kore. O blaka ia he na e au ia hange koe ni. Whakatape o loto pepe mo na e kore ke kore e he pure anga ai tokoni ke ngahi businessi o au ke whitnoa miliona. Koe whitnoa miliona koe ute ke mau ia. Pea mo ngahi u mea ke he peka koe u mea koe na eskomite he pure anga ke mau ke ne ngāwe. Aini pe koe na whenga ke nofo peki ai e tau whilonga ki. Koe tahanima miliona koe ngo whai ake ngāwe. Pea wahe ia he ngahi poto ngāwe. Hange pe mo mea iu kia ka polis. O kia e nimo. O kia e malai wakapuna. Pea mohono ngahi kehe pehe. Ai koe uhinga tu koe paanga e pakunau ngāwe ma kehe aki. Ki he ngahi fie mau koe ia ai COVID. Koe ne hau koe ni hange koe ni koe lockdown ni koe ni. Pea mone ngahi fie mau. Hange pe koe mea koe nai watu ni nai ke tau whilonga ki ai. Ai mahu inga koe ke pure anga ke ni hanga whakamau opo. Mo whakahoko rei ano ngahi whatongia. Fie mau ke tau whilonga ki tau talango fua ke mea fie mai puto ngai mo ui. Ke lawa e pure anga mapure pea no. Koe mea koe whai ke tokanga ka pati tau toi tokanga ke whakamo ui ngahi mea koe. E toi lawa ke toi lolo anga pea au lockdown ni ka tuunga koe ke tau loto ke au ki ai. Ka kou whok me pe ke whakamahino atu, ke unga ke tau nofo pe ke mau, na he whaingo fua hono to ohala. Ai ngahi whehu I pehe I koe uhi he koe ke tonu hono oha ke. Malo. O leo ke tare Delta. O ke tare pe ki he ka hoko mai Delta. Koe hu malu kona AstraZeneca. Tosi koe ua. O kunehanga o mai e malu I lelei ki he Delta variant.
ko e pusta ko e Pfizer wai mo malu i lele ai ki he Omicron. Aia ko e mea ku mahu ingai ke huhu pusta whakalahi a ki ha vaccine kehe i he huhu laki mo e ua tene o mai lewa ai te whaatangi honohanga o mai e protection ki a tau tolu. Aia katoa mai e te olda o malu pe ia he mea hauen me variant ko e Omicroni. Mo whakatoka ngā iange, o kuia e Omicron, PA1, 1.1, PA2. E koe hau ngahi variant ia ko ia. O hinga ia ko o ku tau huhu ulaki mo ua ake AstraZeneca, pe tau pusta ake Pfizer. Ai tene o mai malu i leleika tau tolu. Pe ko whee pe ha mea e ha. Tuke ha. Pe tui pe tau malu pe hengai mea ko ia. Pere ke alwe takai waka to ai ko dina ma to ko. Pea ko i kai, tala ke tohi tap. Ia malo o pito ko ki whee ilo pe me kau business i pango ngā ia ko te siare. Ko ngā ke compliance report, ha email ke nau hanga o seni mai ki ai, e toa sila. Ke mai ka nau whanki reporti. Tate ho whikare. Te ki tala me o email. O mai pe ke mau public health. E te nau whenga pe me o wa ko ni ko e o potunga ke he. Hange ko business i me o me pe he. Au sabe we'll get back ko wa te tau ko ni public health ko ia pe te nau tana ke. Ai osko a ni Paulo ke nau alo le tio mo TV o fa matala e me ko ni o tu kwa tu ai fo email. Ko connection. Ai ko yo lo to ke ate email e CEO e fo ni. Ia. Ai ke kai to ku. Io, Michelle, wato go ho wa tu ko E pandemia nau whanau haka ne nai ho mea koe ki he uvaka. Ka kuei uvaka tau tai loloto maha koe ono pe fitu nai tau mai ia o tuku tau i maha tau tai. Ka ku whakao ngongo mai e kau tau tai loloto pe tuku ange a whea nau waka ka nau si o maa nau seniti. Malo. ko si fai ta no ke nei on o haki ka ku e la fa ta ke na to tai lolot. Ai pau ke na mai o pau na masi. Ku na foi fo na to na pa po he time na ai ki tahi ko na to pe ka fe ma ke si ki mo pa na to galo. Ai ko mai be na to ko le na to pa mai ka ku te se po ngai mo i pa ta ke na wa. Malo. Ya te nau to si be na fok mai. Ko na be na fo la pu ke hata hai. Ke mai no pe wata. Pena ke incubate ta to positive e ta o ma wa to nga ai ko foi si pa fok mai to si kai fai ko ta he health ko na to ke mai be to hi kai so te isa fa o si le Oia. Ala pute e mea koe. Kau laki pe e mista moi koe ki fie ilo pe kono hinga tau te foki pe mua ki he COVID ta hiwa pe mo no a COVID me ola tamaki ko ke fonuani. Unga pe koe tau talanoa koe home quarantine, self-isolated home, wo whapapau ia e taimini a tau tolu heni koe community transmission ia na e mama lahi tahai ki tua. Ai vai la si hene ke la vai a nofo i api. Tuk whai mai whengata alai ko ia. Pea whai ngā peke tau te whakafoki pe mua e kakai ki e whunga na tau ngāwe mai a ki ka mai a nofo isolated. Ia ngai whaitu ko whai whakamole a pule a ngā kei hanga ko makeke ko absortia ko hotere. Pea ia waka kua osi, nau tuk whanongo ai. Ne hu mai pe pase se ia. O ia home quarantine. Pea mau wai me umea ko ia ko ngai ununu ai a talangata a pe uneango pe ka whangi baby virus. Ka ku tau whihia e whanuani. Pa ku kore pe ke lawa mua whakatontonongi ki fo i lao ko ia. No one is above the law. Na tau fōu ka atoa mai pe he kolontini. Ka koe ahonia. Ko whai tūtuni pe whahinga ke afe. Ka tau afe pe nau. Ako te whimau ke kau he press conference ka au. Ai pe mo ke whanau mai pe ke taimu ata me. Koe ka taim malanga ai, koe taim ke whiu. Nā o stari tu ofi hai ni. Ai pau ke bakai i he potuai mo ui e ngai whitu ke mahino e lava e self quarantine. Ne kau ke ai tā noa koe ke kau mai he wholau. Koe ke treat he taha ke o above the law. Whiga ke wha
me ngai whakamatala me ngai mea pehe. Nā tau si heni pena e stanoa ki ai, o pau ke wakai e ngai whaitu koe ni, o pau whiunga, ke tigrea nā tō koe quarantine area, kai lava kakai o mai o nofo ai. Ka koe wheu ke he, tu ke putu ngai mo weekend tāli. Sabe o tana pe. So ane. Malo pito e whehu ia. Koe kamata mai koe ki nau tolu koe na nau home quarantine. Ne wheunga me toko fitu ngea ua noa. Sai. O si whakaatai toko fitu taha. Koe remaining toko lahi keito in home isolation o toko ono ngea whahiwa. Aia home isolation nia e ono nima ngai api. O kia ngai familia hen soane. O ku toko taha tolu he api. Toko taha ua. Koe huinga koe hono ame fu mau nau tolu. E sayang e nau nofo honau api. Te wate whatata koe ni. Ko vai ni, famili koe au toko taha tolu. E whamamahi wahe i nau tolu alu e kakai whewhinegi he, alu e kakai tangata ke koutu e tae ofai. U mau nau tolu koe foi famili, he koe konteki ko iape. Koe tau tānoa koe ni ke tau learn koe to live with the virus. Aen koe ni. O kuiai he potunga oe, ai pauke o e potunga oe o assess o ku whiunga, ai api ko ia, ke hoko ai home isolation. Koe ngai api ia, o tau pehe, kai ke fuusai ai toilet facilities. So he kai ke tuku nau tolu ia ke nau home isolation. Pauke ave nau tolu ia, ki ngahi isolation facilities ko makek, ko tariai, ka mo kupes. Ko mea u whakaatātai. Ai o pau ke pāse ngahi wheitu uia koe ni he sivi, e he tawhake waa koe ki tua. Koe tau kau wamai koe mei he waka koe ni. Iai kau home isolation iai, koe kau mea unau o isolate. Ka pau nei kai ke sivi o lava ia. E whiunga mo e toko, koe toko lahi koe foi tau pehe e toko ua. E kai ke nau heka nau tolu he waka hoa. He koe ke pesiti ko o tano a, toko te au ni manoa na kore mai he pure. Pea koe huinga mga tuunga he kore mai, a koe pe foi process, unau kore mai, i oe kau ngā oe o sivi o whapapau e lava. Ia ngahi wheitu, koe o mai koe a, koe foi toko taha pe unofu ai ua. Aia o koutui pe ke o whai pe whatongia, ai potunga aue, o whatatau ki he whakapoto taha. Kai ke utui e whakawareware potunga aue ke ave ha whaahinga, te ke nau sivi, ngari, e toi mafolange ai whoko utua i ai. Hanga ko whahoa koe ni. Tau pehepe koe api ene ono nima. Ai koe ngai familia koe ku mau koe he vailasi, e whakapoto ang e nau nofo. Whakataha koe whamiri, hono whakawahe iki nau tolu. Mahalbe ku ofi atu pehe tāri. Koe marapito ignisā mui. Koe tāna ke peke, ango ko ai ni nai soani ange kuai kakai above the law. I think that's o ki owa o ai pehe. Hange pehe o kuai kakai au nā mai pehe tō whai tiri he whetu ke nao quarantine ai. Hange nai whakamatara nai mea kia e misa mui. Kai whetu ko tō peo pau ke sivi i he pungai mui peo whiunga ke ave ki ai ha quarantine. Pea toki aru ki ai. O kai ke te heka mai pehe whakapuna hi foi pasi, o te upeha o heka no foi whare koe. O kai ke aha mea pehe, ke pehe ke whai te reha taha, e ne hao koe ni tau tau whitu whikau aku moi mahaki. Koe kuhinga pehe whatokanga ka koe, o ai ngai statement pehe, unless uke lava pehe ke rap, hau whehu i mai ho whehu i. Heo na maulawa toko ni a tai ke o mahi no, ka ua ai ngai mea koe utau pehe, o ki o vai a he tau no moro koe ni. Malo. Kare mea aia koe, whehu i whausi pea koe, foi tūtuni ngā oe ko ni koe process ko ni e mafuri pe fōu ngā ia heka ke tau, whunofo mau ke whenga tūtuni, e tipeni pe me he tō ai mahaki, pea whakat poto ke hae fōu ngā, tūtuni ngā oe koe ni. Hei koe nau tāri koe ni nai koe ke whehu koe ia, koe tu e taini mi, koe whare i ke orange, kai lau koe mafuri tipeni he lahi ang koe mahaki. Malo apiton. Koe tutunia koe ko whi tāna kia peo. Koe tutunia koe ki home isolation ni ko si mahino ia. Pau ke te kore mai ki taia ki he potunga oe, peo potunga oe ia o wakai,
pe ku pau pe ke whakapapau ke foi nofo ko ia, kai ke te whaha alu ki tua, kai ke te whaha hoki loto, i foi taimi kolontini. Ai aku o pau ke whai mai kore, a te kaungawe o assess, papapau ku sai, pe ti peni me kau wholau o ku hau. Pau ke nau nof, pau katoa taha peia, whoki mai pea, fui fukoia pea e he whare, ave u supply, whai pea neku, o ku atai, kai makatuunga ia, me assessment ko e whai. Ai koe ngai liriri ue tu uni o hange koe mea e paremia, e hange pe koe traffic light, me lan mata, lan mori, lan kulokula, o whakatatau pea ke alunga koe aho. Ka poi ala te mea ia tau peku, to hiki to ai kau positivi. Mahino unehanga ia stretch, pe unehanga ia whao i ai hivi malama koe potunga ue. Te tau iku tatol ki he red. He kai koe potunga ue unau tokanga ia tata pe ai COVID. Wai ngai whatongia ke. Ke ilahi pe matei fotu e kakai he NCDs. Ke ua hoko ai COVID, ke nehanga compromise, ai service koe potunga ue. Koe weekend ko osi. Ai koe time koe nai whausi osi e tausen tahamano koe whaisa koe nai mai menu sila. O toki ahoni o tau mai e taus whaisa e ua mano pa menu sila ke hoko atu ake pusta. So koe time koe nai pehe ai ngau e ake dewa he potu ngau ke nao o whakahoko e huhumalu i koe huhumalu i nomolo. Ki he TB, ki he ate pupula, polio. Ai koe foi weekend foi aho e ua koe na nao huhu whangi whanau i ki e tokotolungia au tahafa. I kai ke lau ki ai aki nau tolu, o nau i he lotonga i home quarantine, o nau positive. O nau tatari ke osi e wike ua koe mahino o nau negative e nau tesi, ka nau toki o whakakakato e whatongia. Ko hinga ia, e kutala noa, e malama pe he ngahi whiriuriu ake e hoko, o whiriuriu ake e tau whanonga, ki he lanu koe o traffic light. Na tau red, koe ni utunga whakawhia maari, tau hau ki he orange. Taka pau e osi e wike ua o whatatau ke talangofua, ai kakai e whanua, nau ofa ia nau tolu, ofa ia tau tolu, pa te tau Oliver Green. Ko traffic light te ni hanga, ai koe e tipendi me ngahi, whiriuriu aki o e aho, te ni hanga tau talamai ai, e whiriuriu aki pe whai tutu. Malo koe ki tāna ki at pe ke te mahino ange, ka ki tau tolu, pa mahino ke kakai whanua, ke tau talangofua pe o whakapa-apa, he koe mea ke whanua whakalufua, toton ke o te tau te whoki he red. Ka tau tutuange ngai businessi ke mo ui, tau tutuange ka kai whanua ke te whoki pe tau whiohi, o hange koe ke tau, hako pe ke tau whiohi mo COVID. Whiohi wai? Koe ki whiohi ne koe special quarantine area hange ko pātangata, o ko hatu koe general regulation koe whaitu koe ya, e koe i mātua o nana o mohi ko tau tai, ka ku tāpuni whakia vea koe ni e pāka, ka koe whelu e ake mai mo e kato whingo tau whaangangana mai pe konga e. E ala ka upe kulawa ato e ki whangaloku ange pe whakawhainga maari e ange whealo aki e whetu koe ya. A tata te whita kono whainga mena o whangi kolo ange whakatau e u ahope heni. Pa koe whiwhewe, e koe tuka te whetu nga pati kia. Ai koe marketi, ko ngake whao marketi koe e tau tai e kau pātangata. I kai u whainga maari pe. Ai ka pate nau whao market pe na tole whangi heo nau tau mua, ai na nau whai ai. Whainga maari pe tope. Oh, okay. Ia. Lina, moe... Ia. Ki whehu peo ke pe ku lava e kole pe ke si o ke pat ngai moui. O whakalau mai ngahi kolo ko wai mai ngahi keisi. Ko ngā pe ke whaasinga wiki ke tokon pe ka tau tolu. Mo tokon ke ngahi kolo ka ke nau ilo wai ngahi keisi ai ke nau toi tokangange i he tunga lolotonga. O ka pau o kuma. Ebe toki whakalau e koe mo place of interest e programa e whiawhiwa. O tō kāwe meha risi ka rina mo e kau le te oke ke. Alo. Io. E whenga maari e pa ko
katak pe ikpalemia pe mo igminista pa nga ka ko ngoi pe ko mo ta fu a ihe me ko ni mau tuku kitua me he document na pe he falala anga upito yang ko eni famatala the government has received pe mau no fat mau tol me fakakau ko mo ma we fu sirini ko ni me nga hitona partners ka ko ku fa tonton mai igminista pa anga ayaw ko kepehe ko igminista pa anga phalai ai ko ngai palome sieni ka te ke maumai ko tahanima miliona pe ko maumai pe ko o te pe ke fumahino ai tafa ko ya pa ko tu pe Italia le wa feui mai no kai ke tui ko ke me ko ate minista ya ha fo Italia te ke fe mari e kai ko hinga ek paremia heku foto mai I patseti the government has received ko ta no ga minista nge ko ni te pe ko World Bank te ne mai 1 million o kai ko hinga ya ko so mai 1 million na but potentially te ne ala o mai 1 million kai tu pe ke minista pa nga ke ne ta na te to ko ni atu para mia ko ai ko mahalo ko fe ta tau ben he tau press conference fi ha ku o mai uragi be ke mahino ko patseti ka pa ko uhinga ki he estimate ko pure anga pe mo statement ko pepa falala anga ia e ko pepa ko fakapasi farelea o fatatau ki he fotu me pure anga ka e fakamore be ko mea na feinga to ke mahino I ke lava ke hanga to ke ai pa anga ko o greko ti ko pa anga fakaloto fonua pero mo pa anga toko ni he ko ngahi fika ko na ke o mai o ku ke tala no mai ko he ngahi fika pa anga toko ni ka ko fie betu be bare mia ko hi bu ma inga nge malo ta fono pero mo o ku fie mo to ne ke tali itua I he press conference fie betu ke toko ni ka teisa ke mafakai ki au ki toko na te mai sai ke mo toki formatala he ko ke fai ngofua pe he ano mahino e ume fa panga kai sai ke mo toki ha mo ki tai mo mista panga mo ne ka nga we malo feu te do ko ia na kai fu te ton ke tu ku ia ton pe le re pe u hila ko unga ka ngai pa te una ka mo na to le he nga we ai ko lau ka nei ka tipen me CEO pe ko hai ka kai ne fe ma ke o mai ai sai da da be se de ni mano pa da to ki ka to le mai ke ko mai ke ka CEO pe ko hai to la ne fe ma ke o mai ke fa ho ka ke fa tong ia pa ai ba o si la ui fa sai le pe ha o me le ki mo ke as mai ke puli ai o spa la ba fa sai le ek pani mea ko ki eke lave benia ko mahalo pe nei ke fufano le ka kai no la he ka text mai I he wiki ka orange light ko ni o ku tau ke no fa ki pe he o no e ema ki he o no PM ko pe ke fa mahino pe ke kai fa no ma ne ki fu fa no ke ke yo no bong pe ke no I fia fi la ko te ki tana ke bene nga lo ke wa te ki ko ma winga bene be ke fa ata mo fu ke alfa malo sino o lue me he o no pong ki he o no fia ka pau ke tau hi ai social distancing ko mi tai wa o I lo pe la he tau no mau ko ku ton pe ke ki fa poto pe fa ta tau pe ki he chimbe ko chimbe ke tai mi pe e kwa potentially la he ngai me ai ala ma folai ai ma ki ka ko lue ko pong ki ko fe fa si e ko mai ti mele o ko de fe fa ki fe hui ba be pe ko nga ku fa foki mai ngai ngau e anga I wike ka ha u pe ke ava ngai fa kolor vitela ko se pe ke mato ta fa na u ke no fo foki fa na u a ko me api pe o ku ia ha whakakaukau hatutu uni ko ngā na mau alu e ngō mātua e ngā ue kai hopoa te whanau e ke ngai kau ngā api kai ke nau kau ki he proklama ko me api pa ko ki whehui pa no wana ke mea mai e haki ripoti a minista lao ki e tūkunga ko koe ai a toli ko ngā ke ngahi hoa ape mo ngahi whanau ko ia pe malo ko me ko ke ako hako lau ko ne nai next week is like a transitional week hanga week ko
ke ta unu atu koe o pai sai ai pe e tesi tau alo ai pe ke ha tunga to ki ataang o pai COVID te tau to si o leva pe to e fa foki ke ka me ko hange ko ke ha ko ka we ngai me ke tau si ke nga fo pule anga pa mo ka public enterprise ke na ta no mo si o arrangement ko hange ko fa na mo me e ke fe mau be fo ke no fo fa na i api hange ko consent ko mo to ka nga ke fai na algo nga o e ka e takaya te fa na i ai kau be me le ke tano ke fa na ke na no fo tau hi ai fa tap tapu i ko ni wa tu ka ke ro be wa me Mr. Prisone to tana ki mai ki ai be ku ko fetu ta ke ko me plisone ko de ngau ke Mr. Lau me tamai ki ke fa fa ngo fo i be ke lawa o fa fetu ta pe ma ngai family malo bit malo fa malo la he tu ai fa ja le wa ti Kata ki pe kwa bia o ku ka fo mo lau mari no fo mo moral e bia ko i fe u pe ke ka u pues u foto to ko ka por sa kolo ka ka ngi ko me fa sociale ko fai kava pa mo u fai anga fratau entertainment ngi ko fai va ko ai ko fai kava ke tapu be ma pau pe ke no fo api ho foi papola ko e wa ha fo ha mo ho a mo foi fai ka mo fo api ke no fo pe ka ko kalapu mo u me pe he mo fai ka va po so ko tap ka to ki ho ka don pare mia ne ki me fe ka ki pa mo e ila me pe he ka po so ko lo ki fa mana te pe ma ko to lo ke no fa mana ko u fa tap tapu ko no lawa to ko he pilkatia ko nau ko whakamawhai ki nau tolu ki he uwhatapu ko ia. O kui kai kawai hono loka ana hakolo. Pe te nawanga o tiklea ko red zone hakolo. Ko red zone o whai e he health. O kui kai ke ta o tau whakango ta to ke tau toke ta. Pe ngai mo ui ke nau tala mai red zone ne po mea. Ka ko kore peo ke kau pois whakolo pe ko kai ngata pe tongan mau kawai mo wawa. Ke o te mo fuanga o whakapopula ka kai ke tunga koe te mau lao ai na whakahu mo te kau polisi. Ka mo whapato pe mo whetoko ni aki pe he tau ngau e kuwhai. Malo. Malo, pagi tonga na pe ki he tawhako ni retsoni me kau polisi whakolo. O kumone au pito. Taimu na whai ai e retson koe a piri mo vaini. Na uhinga ia he nai alu e keisi o lahi. Na alo a piri o tolu noa pe ko vaini na e hongo fulutupu. Pe na e makatu unga foi red zone ko ia ke lokai kai whai he potu ngā ue huhumalu i ki nau tolo te ke huhumalu i pa mohono trace ngai kontek ki koe o i kau. So ka ne osi pe whai foi ngā ue ko ia. Pe tukuange reo. Koe tu koe tai nimiu kai ke te fulahi fika o ngo feitu ko ini. Ai ko hinga lockdown ni be ko red zone kai fai hanga aue. O kai ke red zone de foi keise taha. Be foi keise taha ko mau ko mahalo be ko ni fetau laki be ko e kontekia o ngahi kulupu ko ini. Ko uhinga ia ko ia red zone ni. Ka ko mahino pe ko ai ka u polis whakakolo ia ko ni ai be foi taha na ko lo ke to ngofua ke to e Koe lere he hala pure anga he te mea lere, koe ke mafola ai whoko tuange kakai ke nau alu he hala pure anga, koe hala ia pure anga. O kai ke hala ia e kolo ai. He koutu koe mea uhoko he tainimi. Te taimi nai loka vaini, na iai pe mea, na ka pau ha mea lere i loto vaini he kai ngofua te ke alu ki tua. A tae o mea lere kou hau me hifo alu ki ko, kau kai ke nau toi tuu ha whare koloa pe toi afi. A tape me checkpoint koe, exit he checkpoint koe. Koe ne hala pureanga koe kapalpare mai. Ko ai pia ke whakawhai ngofua i he malama pe e ngahi fusia o he ka polisi whakolo ke ha wheto aki pe a hoko ia koe palopare ma. Ko uhinga pe ke kakai whanua ke nauhanga pe o mahi noi. Ai taimi ko red zone whai hono taofi ki wheitu ko ia kai whai e ngā ue. Koe whai ngā taofia koe, koe kia whai ngā ngāwe ki loto, ka kuongo i o ku palpare mai whi alu aki ia. Koe toko ni at peia ki he tawhaaki ko ia,
O kai ko ngapi ko tongan katoa u fetu ko no ku vava haapai. He ku lahi penga hi telefoni mai o ku palpare ma fe fononga aki he whainga mea pehe. Ke ai lewa ke hoa ua e tau press conference. Koe se upe taha ka tau kiwi. Malo atu e pare me mo he ke o mai whainga mari e ka tak pe mo hangau he ke panga ka kana e pe ke u e ke wheu i koe ni koe ngā kui he ni attention ni ale. I te ufoki mai koe ni e ka ngā ue ki he ngā ue. O e pe foki ni ihi koe ke nau huhu. Koe hai u ke hoko tai pe polisi koe ni na e talanoa i he tau kosi o pe he kai ke e fai e tau tea ka nau tolu e uesia nai nau ngā ue. I he ni ihi koni koe peke nau tari e nau tolo e huhu. Malo. Te wha malo te whainga maari e mo e minista panga. Tui ke tari at pia ui ane. Koe hake pe koe mea e mi sa mo i tiki tau ngau ki tau toi paua koe ia. Ke whakamalo hi iha taha ke sivi he taini. O te ki aha tūtūni e o mai ke motuani ko au whoko he te PNC pa ko i he tawhakoi kabineti. Ai o mau ke whakaamu pe mo amanaki e ngau ia ki pe ai talatala noa ko ni ke mahi no pana o mai o i pot ngau ia ko mo sa noa pe mautol ka harere ia ko mahina uto pe e kai ke kau ni ihi toko si i au pito. Au tamai toko hongo futupu pe pot ngau ko i whai ako mahino ia e koe tō taha ka iaha taimi e lere ako tō taha o ki fully vax ko hi ngā pe koe malu koe ai kai ki ngata pe ia ka koe whanau koe tene whai ako i. Au taha, sorry, ai pe? Malu. Sai pe koe whawharai te... Tau tātuka ka soa. Malo e whakoloa e pare mea ko te mau ki whangamare ke te tūhake o. Te mau pen ai loto whamore pe a koe. Whiunga pen me whituna tau e rei me te wha. Koe taria e ngai whihui. Ai kakai o kuta e mahino pa kuke. Pa ku mau whakatawang e whituna o kumo toho whohe. Lang le rei whituna whakakato ngai whatongia. Mau loto atu ke whituna ka koe. Ki whihui whakasi pe eke attention iare ko lotonga e whamanatu mai tu whine ko ni ki foi lao ko ia ka ku. Na e peki lao ko ki whamanatu i. Na e o koe ka whamalo hi e huhu ka pau ke ha tutu ni whela lawe i mo emergency loa ka tutu ni whapure anga ke moutala ngofua. Na tene lava o whakakakato e mea koe koe ki tuai whahako whatongi ai o e ki minista ka uke pe lao ka ki whi mai ke tau whamalo hi. Ka koe tari koe tu uni whakapure anga i he taimi o e disaster, taimi o emergency o ke tu uni whakalao, te akune o mai rewa foi ata ke tau tala ngofua, lolo tonga tō ai maha ki whakaauha, tene override ha whaahinga, mea kene whakatutu ai ki tau tala ngata ke pure aga, malo apito. Kore pe ke uhufanga e whakatapu ka e tupe mua ke whakalawe lawe atu ke whihui koe ni malo soani. Io koe hokulahi e ngahi lao, ai ne o mai fo ke ngahi hia i ngahi lao koe ia. O kawai e lao koe ni ki he Emergency Management Act, pe he fo ki he lao koe ni o Public Health Act. Pe he fo ki o ki ai tūtuni koe COVID regulations pe he ki Vaccination Act, pe koe huhu koe huhu malui. Koe koto e ngahi lao koe ni, koe lau maari e ngahi lao koe ni, ke whai ahano tau te ai o ni o talangata ki tūtuni o lao. Hange pe koe au mō mea i hono tautou whakahoko at pe me muani, mōni pe o kuia e lao. Kai kehe, ko uhi ko lau maari e o fie mau, ko ia ke whai e tala noa mahino mo e kakai, i he lau maari e ko whenga ke tau hikunai, ai mahak whakaauha koe ni, o kai ke fusia o ai, ai ngai tūtuni koe ni. Ngai tau te aia, o hange na ulawe ki ai tau kōsi, o hulu whao ia. Tau te i he lao koe ni o public health, pe lao koe ni ki moi lelea kakai, o kua ngai tau te aia ki panga ni manano.
Pea o ki he tau ngau pōpula tau e nima. Ko tau tea koe ni I he emergency pe I he te talangata ki ha whakahoko mai I he brigadier pe mo ngahi nihi koe ko os whakamawhai ke nau ngahi tūtuni o whakahoko mai I he ngahi tūtuni whakataputapui koe ni o ko mai. O kua oe tau te ai ki pangataha mano o ka pau I kai ki te talangafua ki ai pe ko ngai pōpula ta e tolu. O kumau mea I pe kau whai o ngongo. Nai os whakahoko ai tau tea ki he nihi o nau te alu holo nau tolu he tua taimi curfew. Os whakahoko e whakamau ngā o pangataha afi. O whakahoko mai I he lao koe ni o COVID regulations pe ko tūtuni o ngahi nihi koe ia uki kai ke nau whaipau ke lao koe ia. O ko mai tau tea ko pangataha mano. I he te talangata ki ngai tūtuni o ko mai me wharimahaki pe a pehefo ki he kau officer whakamawhai. I he lao koe ia Vaccination Act pe ko huhumalui o kuiai ai tau tea ke wau ki pangataha mano ki nau tolo ki kai ke nau whakahoko ai huhumalui. Ka o whakatewhitoia I he whare I o whai I he CEO e pot ngai mo ui ki he minister I he taimi ke whakahoko ai fo I ngā oi ko ia. Ai a kona whakatoa o kuiai au pito ai ngahi tau tea mamafa I ono whakahoko o hangai tūtuni I he taimi o emergency, public health emergency, pako ko e taimi o kuiai o ku tofu hiai a whonua I ha ngai whakatama pehen. O kuiai, ka I taimi tatau o kuanga lelei mo lau maaria lelei ai pureanga ke whakahoko pe ai tala noa. Ka o kuhange pe goia o mumeai. O kua o pe ai ngai hopo ki he whakamau anga I he ngai talangata ki he ngai tūtuni koe ni. Nai mea pe ki ai a CEO o health o si abe pe ki kau polisia nihi o nau talangata ki he ngahi tūtuni ke nau nofo mau I ha taimi o whia mau ki home quarantine ke ngai tūtuni ke nau whaipau ki ngai tūtuni ai Ministry of Health. Ka I he klawei o ki kai ki fulahi. Ka koe ni pe nia ko nau hulutua e nau talangata tautou whakamanatu pe mo whakatokanga ka I kai ke iaha nau tokanga ki ai ko ave he pot ngawe ai ngahi hiani o ave ki kau polisi ki ave whamau anga. Ai ko whakalukfua so ane, moni au pito, e taimi o whai ai au koko ai ha ngahi whakatamaki, ai au whiama o ke ngau aki ai ngahi mawhai I he lao koe ni o Emergency Management Act, pe koe Public Health Act, pe koe lao koe ni ke ngahi mea whakatamaki, pe mo lao ki he moi a kakai, o ki ai mawhai, kene whakahoko a ngai tūtuni, aia e malama ke whakatonu lea I o pehe o toa e tau ataina I kakai. Ko hui ko tūkunga whanua, ko hui ko whiamau, ke toi ke ikunai ai mahak whakaoha, pe ko ha whakatamaki nai hoki whanua. Malo. Alo, atensenia. Whamalo lahi atu kawhai ngongo mou lawa mai whiawhini tapo tānoa. Hange pe oe mea nei whahoko atu, koe toko ni koe ni ki anau tolu me made by retirement fund, pangai walungiau. Kamata e wikahau, awa mo ki form. Koe ko hinga ia nei aha palpare mai ua whe wanoa. Ka ko hinga pike whakapapau I ko holoto ia ke tō hau ki senit. O ai o lawa ulahi taha pangai walungiau. Kau katoa ki ai otumotu, koe ko tongan me mo wawa, koe katoa ai otumotu. Pa elere ni wa uki osi a epeleri. Ngata anga epeleri, ata atu me tai nimi o lele au ki he end of April. Pahange ko wapau mo tolu tau whanongo mai, na e recover ai toko ua tolu, me he wanima ko MIQ, positive BU au kei toe he MIQ. Ai au alagreva he tainimi ko o te au fitua e tau UKC, tanak mo ua whafo ou. Ai rewa ko active case he tainimi o ku te au hiwaono. I he au mai ko ki he tainimi. Whamalo lahi atu heni ki he kau pau e Mr. Moi mo CEO. Mahina o tope whaingata mo e whatuta maki e ngau e hoko mai, mahina o tope I longa he tokolahi o ki mou tolu o ku mao koe ni I he COVID tahiwa. Whamalo atu ka ki nau tolu ngau e ngai tapakeke, whakata mai ngai koloa ko I ngā peke tokonia ngai whamiri,
he ofa mai koni ho tau ngai family me muri. Ia e whamalo ma ke hea ki o tau kāinga koni me muri. I he tōtōni fo o koni aratu ke kamata hai mō ni te, hange kou lau, e ata u whare koloa, koe ngai business, mo i ngahi whare koloa la lahi ange, pau ke nau mai nau ki palani, i anga whewhe e nau tarangofua ke COVID tahiwa, pa i ala whangofua rewa, ke rere kamata me mō ni te kaha u. Koe u whare kai rewa, e kai ke mō tāri ke o mai hakakai ke ho mō whare kai, koe take away pe e ngofua. Tau he wika hau, koe take away pe e ngofua ki he ngahi whare kai. E ata rewa hange pe koe putu, o koe ki hange koe putu kau kukau, moi mari he whakaata ki he wika hau, toko hongo fulu I whare, ua noa I tua, hange pe koe koe toko lahi au tautari ki he putu. Hongo fulu I whare, ua noa I tua. Pea toi whakata whoki u whatonga I tau whiru ke pot ngai mohui. Ai maho I ngā kon ke I whai whamalo I sino, whakata ke alo rue lue, mantu I koe taimi, koe waha e ono ki he ono. Nā ke alu he nima kai puke koe o ke mo uai. Waha o e ono ki he ono, te ke lava o lue ai, whamalo I sino, kau pau ke tarangofua ke he tōtōni koni o tui e mas, mo I keep ho distance, taki in koe social distancing ai tawanga maheni ki ai. Koe whaosi peia u whahoko mai na ave u Sambolo I he waka ane nai whamalo ki Nusila pa toi mai mo e tau vaccine yang nai mea kia Mr. Moi Pfizer ke kamata hoko atu e tau u booster shot nge ki wawa mo e ngai whorua pehe adu tau pese te wanoa booster. Hopefully o siko ni ha foi mahina taha meni tau ofia ke he ni manoa tau ki more comfortable angai pe ala ke rewa pe mo e tau second shot o over he ni hi wanoa fok he tai ni hi wanoa he tai ni ko tau whamu ke ala ke to ki maalunga angi pa hange ko tau whatano ane nai o te ke whamalo hi hata he tai ni ke hu no ngā pe ko ngahi neo mo ki ai ma whai pe he kau tau whai pe tala noa mahino pa whatawange pe unau whalala whiunga mai I ngai whamatala o atu uhinga e koia ko hiki hake ai ngahi huhumalu I ke whika lere I koe ni. Koia pe ki whamalo ke ton pare mia kau mai o misa whamalo atu again kai motol ka whaingong whatawa ke pe te muwhahau ka te ngai whamatala ko ni kai a mea motoa ki ai ata awito pe ho misa ke mota mai ki ai pe te mofi e whaha talanoa ka ki nautolu whamala ala ataha o ngai whamatala ko ni. O whatawa ke pe ke ngai whotutu whou kon ke hui kahau, te tau whenga o ea ki ai, te tau lava o tau hiai mo talangofua ke ngai tutu ni ko ni pahe na mawa haola urerei. Tau te whitu ke hoko te tau sivi, ke tau nofo I pe I he lan moli, pe te tau arifo ke lan mata. Mahino awito pe, ka to hiki to, ai lahi ko ni nau tolu puke, te tau toi sio, nau toi fo, taimi ki tau toi fo ke kula kula. Ko ia ko, tau nofo pe api he wikahau o ako pe he le teo ka toi whahasio mo whotutu ai ngahi ako secondary mo tertiary ke hui ke hoko mai na alawa o ai ha whainga whaunga e whaha ako provided e ke nofo e tuunga koe ni o e lahi koe ni e ngahi case for o kai ke toi hiki to e tatau pe ni pa mo e tau sio koe ke ngai ta whaake ke o society pa ku hange koe whewhulau aki koe ni ki motu whetu tak mai ke pot ngai moui pa mo e toin pare mia koe waka ne taha alu ki wawau koe ngā ke awe uta pau whaenau sivi mo e wala mia pehe dipeni o case pe ke mahu inga ho alu ke whangofua ke lava atu o alu ki wawau e whoku mai lewa koe ia koe tareke pe ki wawau whoki mai whoku mai lewa koe ia whae lewa sio Mr. Moui ka mai toin pare mia pe waha protocol po whafonga te tau lava ai ke toi malo angai mo hao angai aha apai mo e ua o apai whaha alu ki anaua. Ke koe ngau na os open, kai uma whoka niwa. Ai koe ngahi mea ia hoko mahi ka hau, e whaingofua ni he tau whengak whataha, whaingofua ni o mo whahoko te ngai whamatala koe ni ke kai ngatonga ko tau peo nau whanongoa mai o mo ngahi polokalama. Ai koe whaamu pe ia koe ki tau, koe ki tau ilu ke hala whanonga he ka hau, kau tau whaamu mo tau amanaki. Te tau lava o tau tau whihi fohe ai COVID tahiwa, whakalere e tau huhu malui. Whenga e hanga ngau e ton ke lava ka uhi ngā koe tau tau whihi lockdown ni ke lava mo tau toi mateu te wangi. Kai ki taha mea e whahatanoa ki ai koe whamalo pe, au kore ke tau whaosi.
Koe kaya sa tawai kasi sukraisi, o whata mai, whio he la mai le mauneni, tuku ia mātoro ni o nā hili, a whai pio tāngata. Peka kakato ia e polokalama koia na e whamapolanga tonu atu, me e whale whapuleanga St. George, me i loto nukalofa, me he eipale mea koia tunga, wakawa me liko pe ke toenga o e kapneti, whaafunga e peak mautolo ka whai whatongia, me le te o FM Valfit Poini Enima, Luciane Luani, pe he whoki ki a tupo lea, ka e umaa whoki alipate ki sina, pita tarafua, kau katalina tohi tua o whātu. Nai hu malu I koia ke COVID tahiwa ai au lolo tonga whakahoko. O ki ai hono ola lelei au pito ki hono taui, hono tau taofi, ai mawhola koia ai vai lasi COVID tahiwa. Ko no whahoko koia e huhu malu I mehe COVID tahiwa ke a te koe. E malawa ke tokoni ke whakasisi I ai ngā. You'll see to your way with